Jite durumlu vanç olan dünyalımın bir yazından. Jite durumlu vanç olan dünyalımın bir yazından. Garibim ez garibim, garibim ez garibim, ömrümezsene benim yar 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 yar. Garibim ez sevdalım, garibim ez bir halım, jikezi bedin alım yar. Garibim ez garibim, garibim ez garibim, ömrümezsene benim yar 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 yar. Garibim ez sevdalım, garibim ez bir halım, jikezi bedin alım yar. Gava tuti bir aman, garibiydi çöz oramı. Gava tuti bir aman, garibiydi çöz oramı. Garibim ez garibim, garibim ez garibim, ömrümezsene benim yar 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 yar. Garibim ez sevdalım, garibim ez bir halım, jikezi bedin alım yar. Garibim ez garibim, garibim ez garibim, bürmezsene benim yar 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 yar. Garibim ez sevdalım, garibim ez bir halım, jikezi bedin alım yar. روز باش صباح بخير تماشاواني مي هجا بينيري مي عزيز بخير هاتم بريكرانين تريتي كردية داوية هفته تير وتجي بدنجي بدريا آلكام بمزيكا وي دست بيكر جارك دي روجا بخير صباح بخير وسلامت بي روشاوتشيه ونشدكن داوية هفته امني بيدرينا قالو روشاوتشيه امبون ميواني مالاوه ونجي ببن ميواني استوديو ياما مي ايروجي لسر مجارك هجا باقبن الاستوديو ياما ميواني مني جهف هجاتر هنه امي بديتسيان طارق دورغون را لسر مسألة هم مكتبی بسکنن هم جی اوبزیته می بسکنن. لو راس مکتب و بنیدی سبجونه زارک خو بشین مکتبی دای کارو شاو چی اونها آماده هی آدکن گلون پاچا چی دکن اون ککا چی دکن اون دبیجن می بکن بسلمه از زارک خود نوسامی بحث وام بکن چه تشتی بتندرستی هنم چه تشت باشن کی جان خارم باشن ام بزارک خور کی جان خارنا بشینن امی بحث وام بکن دیتیسین الاستودیو می هلبت وی مجارده تشتی کون مراق دکن تشتی کی اون بخوازم بپرزن زارك ود بجنم تشتي مالي ناخذ نفسامي هرن مكتبي بستينن امي بحثا وان يكاجي بكن جسر انستغرام تليجرام وواتساب وندكارن فيامي خوش مره بشينن 0506 657 5362 ببين مره وندكارن برسي خو هيوي خو داخواز خو وسلاوي خوش مره بشينن از وندم سكناندن كاگلم سبا چبكن چانتا زاروك خود اون خوشيا اوبزيتي بلاو بو يمي بحثا ويجي بكن از خير هاتنو که بدم میوانی خو هم دست پی بکن تفخیر هاتی سر چاواتی بدری خانم دنگته خوش مدست بروژه کر استودیویا ما شنکر رنگین کر Pırsıpazdıkım, xeyirli ekeki serme dıkın, kılyan rasalavdıkım. Ez pır memnunum elvira. امجی پر دل شاد و کیف خوشن. olduğum için. اونا نوار اسکوت امجی پر کیف خوشن ولا وابا ساعتا خوش. Eki serme dıkın ki hepsinden özür diliyorum telaffuzumdan dolayı. Salavdıkım. استغفرالله بيجن لبورينات أزبارم تماشواني مجيء قبول بكنم سفاست كن ساعات خوش دنگه تهر لدنيا بي او طارق دورغون ديتسيان طارق دورغون تبخيراتي سر چاوات هاتي مامسته نوا خير دا بي صاحبي چاوي تباشي افدمك دريش چه بو منابر داي د موانه دي تبو بله هاوين بو نسا herkes چو بتلانه herkes استاد کیلو خدان نزانم ترفار بخار گرت نیازی دان دما زوستانه ام دستینن هاوینه جم ددن و ساده بيجن دارن تعطيل جي فرزده دكون
مامۆستا جی دیگه نفسه می بحث عن حمیه بگن مامۆستا بله. از دخوازم من به مسئله مکتب دست پی بگن بله. نورا صبح جی بلکی دایک جی زارو که خوره چند تا آماده کن جان خوارنا مال دمینن بوان را دشینن بله. از خوازم ایدی مکتب دست پی دکن تشتیم به تندرستی امجی با زارو که خود چی بکن دست پی کدم وی بحث بکن پاشیم در بحث و بس پی بله مکتب جبر پشت تعطیل سیمه تعطیل قدیا دست پیکر زارو که مدارن مکتب خوارنا وانجی ادگیش به جبر که مکتب وکر برای مکتب تعطیل بون دمال دا بون خوارنا گورا خو سرس به نیوروکی واره گورا روزا خو دکار بون بخوارنا فقط انا مکتب و دارم مکتب گرکی خوارنا خو گورا مکتب خو نفسه ساعت خوی ام بیجن شیار بونا و هر چی دویده قاطی ساعت خو تب گورا مکتب خو گرکی چه بکن زاروکی که سرس به دارن مکتب محقق برا تاشتل مالی بکن امیات خوازن پیشی امیات خوازن تشتکی پرگرینگه یعنی امنا خوازن برا زاروکارن وقتا جمال در کون لدر و تشتی آمده بستینن از ویال مکتب بخوم تاشتی امن ویایه امنا خوازن وانا برا مالی سرس به نیف ساعت زورا به سرس به تاشتی خو به دایکا خو به باو خورا به هورا تاشتی خو مالی بخون ام گوتن از بارم چوش دایکو باورم مامۆستا نفسه یعنی ام زارو که همه بیجن بلا هارین مکتب می پاشی بکن ام نیف ساعت کی زیاده را کردن خوا خو باش بگیرن اما ام نخواستن ام تاشتیل مالی بکن ام جنم لکار وی بکن ساعت ازوجی دیگه من ناچیده مامۆستا کام چاو بکن ناوه مجبوط تندرستی زارو که ما نیف ساعت ام زو خوا خو بقدینن رابن تاشتیل خو بزارو که خورا بخانما خورا دمال دا بکن هم پر تندرستیه و هم جبو زاروک شد به فنا örneğe ki yani zarok لدو و لباف میزده کن وان örnek دیگرن دو باف چه بکه زاروک شو ویده که جبروی هم زاروک خورا ببین örneğe ki هم تاشته خو مال به زاروک خورا بکن و پاشه هم هر کار خو مکتب خو ایش خو ده به تندرستیه چما دمال داد تشته آماده تننه تشته دوغال تشته که هم دمال داد شد کن هم دخون وقت هم دارن در و تاشته خون تشته تف پاکت کری تشته آماده هم دستینن هم واناج نخوازن وانا تبدون سدم اوبزیته سدم خوارنا نباش خوارنا یعنی خراب ام بیجن تندرستی ام بیج خراب به جبر وی تشته ان گرینگ تشته ان مهم دمال دا تاشته تاشته مالیه نه تاشته مالیه پeki برده تاشته آمده چه به تاشته که به تندرستی ام چه بخون باشتر بله تاشته که مالی دا پیشی جبو زاروک از ویاد بیجم زاروک جبر که زیده مزنبونی وانو و پیشوان چیه وان یعنی büyüme ve gelişme mücerrad bize sürekli evya berdevam dike. Jbuvi en tişteki giring çiye proteine. Protein en partişideye de heke de heye. Roye muhakkak de taştida hep ki heke ki kelandi em dixwazim bira hebe. Likelek avi peynir muhakkak bira hebe. Zeytun bira hebben. U tişteki be av mesela deleva çay da ji iskaneki şir yanji iskaneki ava fikiya. Ama yani mali hadiye çekirine mi? Akıl mal da hadiye çekirine ama bu wan avavan derken avavan bukun amade na şul işte amadem gerek jana xu derken. Lekere kavji nane gelme ter. Nane ki gelme ter çebiye evi nane brahebe taşte bir şekilde tıkarın taşte xu beken پر تندرستیه هم پروتئین ویزدهه هم کربوهیدرات ویزدهه هم یعنی کالری دیگرن هم جی پروتئین دیگرن ات ویتامین و مینرال جوان زارو کرا لازمه مگو چه büyüme ve gelişme وان بردوام دکه جبروی پروتئین ویتامین مینرال پر زیاده جوانارا لازمه اوانا جی تشته آمده دادتنه تشته دوغال تشته مال دهنه دوانا دزایه جبروی تاشته مال وی شکل سرسپت کارم بکن ماست جیون تavsiye etkin mamusta gelek dayı gibi tane mast dedim ber zarok acana hesan tebime mast da jitsa kalsiyum per zedeye mineral kalsiyum protein da per zedeye mast mal da mal da çedbe eri mast xujid mal da çekin daha tenduristiye
كم تعريفك ماست بدن قالوا تشاو بك هرك ايدي اوقات زحمت بيا از بارم ماستي ام بيجن ماركت بيتر انسان ترجيت كند بيم نكا تشيك شير بيدانا بما بله پر بزعمت نه براستی شیر خود دستین استم مالكم ماستخه از چی بیجم اجل مالی هرتم چه جدای کامت بيجت تليا خب كنا هكا بشكا كوسا بشوته تتكاري بميني راست قالوا ما مست aynı üsa rast دایکه تجمع چتر زانه اوانا تف تجربه نه پر باشید کنه دمال دا تندرستی یعنی چیره که ام زانه تفروتانه کی دفروشد به تندرستی یعنی جنه به تندرستی وی شیره ام بسینن دمال دا ام بکلینن و پاش ام مایا بکن وی ماسه پر تندرستی یعنی ام شخود مال دا شکن پر باشه دبه فنا پروبیوتیکه کی جبار ساق مراج پر باشه ماست تدا باکتری به فایده هنه اوانا بارساق مرو پر رودی مرو پر تندرستی نه و تدا کالسیومه تدا پروتئینه اما گوشه زاروک بیمه و gelişme وان بردوام دکه وی کالسیومت که و نوا استیات که و نوا درانه استیه مرو وقت بجدن استیه باش بن تندرستی مجی باشه درانه مرو تساجبو وی پر باشه وی پروتئینه تساجبو بدن زده بو مزنبونی اما پر تند گرینگه جبروی ماسی ام دخوازن تاشته داشته به نافبله داشته به دکارن بخورا ببین مکتبه نافبله داشته ماست بخون سرز به وقت ام بجن شیر گه بخون تاشته برا ماست نافبله دا ببین مکتب آخو بخون daha tendrustiye. Peki de beslemeye kadar işte ku em bejin sereke olmazsa olmaz da bejin ya çi hebi başıma musta. Bu zaruka işte ki olmazsa olmaz zaruka mektebi de protein. Protein dışı da ya. Heke de ya. Omega 3 dışı da ya, masya da ya. Goşte sorda, u goşte miriçkada. Evana olmazsa olmazın. Ve ki neçe vitamin pırzıvan lazım. Vitamin en pırtışı da ne fikiya da u sebzeye da pırzıdaya. Vana gerek jiyana van da her daim hebe. Van her sukuma jiyana van da vakta hebe. Vi kemasya minerala, vi kemasya vitamina dernake ve rastı. Vakta dernake ve rastı ne hoşiş dernake ve rastı. Fakat vakta vitamina, minerala, proteina ya ji kalorici kem begre بیچاره نخوشی درد کردن راسته یا جی خوارنا وان کالری پر زیاده به چته آمده پر زیاده بخواه چت به کالری زیاده دیگه اوبزیت درد که راسته تی سویات به سده به نخوشیه گورا احتیاجی خو هر زاروک گورا امر خو گورا مکتب خو گورا کیلو خو و بلندبونه خو احتیاجی وی فرقلیه herkes yani mesela dayı ku bav per halati ki mazın diken çitken zaruka karşılaştırmış diken mesela. Van dedim berhev. Dedim berhev. Ve mize sabi halkı bu yavi kamavi kamavi per belende kilo avi per zede ete hindike ete zayıfe او پر ناندخواه ته هندک ناندخواه اوی خلاتی که پر یعنی ده هر واری ده هر بشه ده ام زاروک خودن بره ام مثلا زاروی خلقی قد چاره سر نابی بله هوا زاروک خلقش مرا ده واشتنه ام جزا بوهن کساد بن زاروی خلقی نه است این کشی من ام بجن مک مینا کی خلقی را شیرین تنه ام استفاده بله اوی خلاتی که مزنه ام گورا زاروک خو اوی خواردنوان چه بکن خو زاروک ما belki iştahavi هنگی daha keme که احتیاجی daha keme ام وی چاولemize کن daha tendrustiye ام ویازان بزانبن zaruke emazın ve bej bu mazın buniye üçü lazım protein lazım vitamin lazım karbonhidrat lazım mineral lazım evana dışı da ne dikice koma da ne koma şir da koma goş da koma fikiya da ام vana zanbın vana bidin zaruke xo bese belki ne şom zaruk محقق کیلو بگیره ام دخوازم برای زاروک ضعیف ببین از نو خوازم برای الحياة چند سالی ام به بخوازن ما مستحياة چند سالی ام بترسن کو زاروک ام بنیرن وای کیلو ناستینه گلیش ماوان تونه گورا هر زاروک گورا امر خو کیلو اوی و بلندبونی اوی گورا امر ویه یعنی گورا امزن 2 سالی به کیلو اوی اقاسا گرکی به بلندبونی او اقاسا به ام وقت میزکن جه مثلا امزن 2 کیلو گرکی کیلو اوی 10 به ama hatiye şeşa emi çağı bitirsin ama kilo bir deye kilo ne gerek de be neye da iktene de o kilo kime per kime zayıf etişkine xo evi xalati ki per zaruri mitiştek ne başı yani kilo zede ne başı zayıf buni em ne tirsin em kilo zede bitirsin kilo zede sedeme ne xoşiye kilo zede sedeme tip 2 diyabetiye
کیلو زده سدم نخوشی قلب تانسیون ام جوانا بترسن سدم اوبزیته ام جوانا بترسن حتی زاروک کی ضعیف تدیه نخوشی قلب یا انجی نخوشی شکر په راه در نکه و یعنی د ژنتیک او دت نه به وقت خدای دایی به وینا خوشی وتنه به براستی قلا در نکه و راسته وقت خورنم به دنگه به دنگسیز به وقت کیلو ما پر زیاده به بدن ما رفت رون زیاده به هیچ چاقی نخوشی درد که راسته راسته جبروی ادم دبیجن جزایف بونی برا نترسن سرس بینی برو که اوار سیدان نان خو و دنان دا چه هبه مگو وان کومه که مجموع کوما شیر کوما گوشت کوما فیکیا کوما و باقلاگیل هم دبیجن باقلای وانا هبه بسه وان هر چهار هر پنج کوما بخون سرس بینی برو که اواره کماسی مینرال و ویتامین در نکه راسته زیاده بونیه قالوری در نکه راسته نخوشی در نکه راسته راسته لیما موسا مثلا هم مکتب بونیا ادیت دی زارو که حیات پولا چند از نزانم یاراست بخوره هنک خوارنده بن مکتب جر بیشن یا بسلمه ساعت یعنی بسلمه شانتası belki elise vantişte onda bejim bekaribin yani malbat bedin kirin ev bخوره تشتاج دبن مکتب هنجارا امتنه وسا سیمیدک şu an dikrim poğaçak dikrim em bخوجی edi ve şaşiye dikine ev sistema taştez var mjnav gelek insani xabatkar rabuye hani simidek em dikrin em diçin devir de şaşi dert ke ve em çe bizaro ge xore bişine le mektebi herkes tiştekitine çave herkes il hevdemine yani em çe tavsiye bikin مگو سرس بید مال دا تاشتیا خو کرن تاشتیا خوارن beslenme çantası çantayı bir de çehebe meg اول ما قال شکر ما قال پنج کما کر وان پنج کما هم تکن چنته زارو که خو به تندرستیه ام فقط دای کوباب ام تص خلاطی تکن ام دراون جتشت زور ام دراون ام بجن برا ام خدا جتشت راحت ام بجن ام از وقت زارو که خو ببم مکتب سر ریاض سمیته کی پوهاچه کی یانجی توسته کی یانجی دونره کی یانجی برای کی از بستیم از تکم چنته و برا بخورا به از نکارم چکم اویاج خلاطیه تشتكل درve çe diben peşi em nizanış çe diben. Mesela Aravi, mesela Aresmiti çıka tenduristiye. RSP mesela. Rune köt keve em çizanın çıkasa tenduristiye, çıka run ketiye. Em vana nizanın. Smith ad duxwazim zarok ora Smith bişin dimal da çeke. Dimal da berçave xwe tu bu xwe çeket bavêje firnet karê çekîm. Ya jî qurabiyekî, ya jî pastakî, ya jî kekekî. Börekeki dimal da tuvatta çeki tu biçin hem tuzani teçkiriye nave dile terhate hem jî piva wî tu dizani te çıkarun kiriye prezederun kiriye ez ona gora wî piva böreki hingi hindik tekme vaqta runi prezede ve kaloriye wî zedeye ya zede böreki tekme mesela kaloriye zedeye bigre zaru kemen kiloya zedeye bigre runi zede vaqta bigre kiloji zede be evana te biçav em dibinin jiber wî ez xwazim tiştekî dimal da çêbin tek evin beslenme çantası daha başa. Çi em dikarin fikiki tekne. Em dikarin kekeki, börekeki, pastaki, kurabiyeki dimal da çekin tekne. Ki yazı sandviç çeki mesela. Dimal da nanekü genme ter çebiye. De nave da hingi peynir, hingi fırıngi, salatalık teken nave em dikarin bir şeyinin. Ve kidine em dikarin kuru yemiş yemeci. Mesela fındık, fıstık, ceviz, guz em vana dikarin tekin çentevi. Yanji ava fikiya em dikarin tekine yanjî mast em dikarin tekin çenteyvan şîr tsa em dikarin tekin çenteyvan van tiştê tenduristî waqt em tekin çente û zarok jî her daîm vana bixwe tiştê derve jî ji bîr dike tiştê amade tiştê paketkirî ji bîr dike feqetî etsad bicim sûç hevet dayîk û bav da ye zarok biçûk e nizane tema tişta nizane em didinê em didin temkirinê em wan hîn dikin paşamızın eyvallah evet işte amade kazarok mesela tamam kolay nizane hem kolay dedine ama meyve suyu fikri amade nizane cipsa nizane çikolata tamavi nizane hem dedine ki hem jibuki wan aş bikin jibuki jibu rahatiya xwe jibu rahatiya xwe jibuki mesela bura negri ya jibra maajisne ke were çit xwazi eviya اشترى هم ددنه امك خلاط او اش دبه هم جي اش دبن
ام هر دو علیجی ام دبیجن سانکی مدشته کی پر باش کریه ام هر دو علیجی مخالاتی کی کریه herkes memnun. اره زاروک ما تندرستی و خراد به ام جی هنگی زاروک خوش خوب وی شکل دور جید خینن فقط هم مال دا وقت شکن وره یا جی زاروک را بجی ورم به هفرات شکن وی هم دو فنا اکتیویته کی هم جی خوارنه تندرستی دبه نه ما مستشتکی وسانینه yani جبر کدناف جواکی ده تشتکی وساب بگشتی هه دبی کو از دمالی هر تشتی بزارو کافر بشینم ال هوالی ول دردوره و تشتن بهترم بجن ای وسا بالکیشن ای حاضر کرینه و جاری خو بتنه هست کی و کو yani ام امن کارم بستینن نظام روشامه belki ابوریا من نباش yani هوال حنی که خو به دکن یا نفجی پرسکریک کم مزنه yani از بارم دبی اف دناف جواکی ده فشمندی زیاده به بله اویا جبو که ام ویا سری خلاص بکنم چه بکن ام زاروک خورا بپیون بیجن جوارا مثلا زاروک خورا ام هرن ام جبو که مثلا دمال دا چت کنیا وان تشتوی ام هر وقت مارکت کی بستین بزاروک خورا ام هرن مثلا مجن فیکی ام بستین زاروک خورا ام بیجن اوی فیکی اجبو چت دسن تزانی اجبو سبکه تو ببی مکتب ازستین یعنی از وی برایش بو چت کم تزانی زمن آقاسا از زحمت دبینم چه دکم اویاج بو تندرستیت یاج بو که تو سببی مکتب تو بخوی به حوال خورا حوال تجی ببینن تو جوهر قال بکی بجیم زمن دیا خو متفاق دا به افرا چکریه اویا فنا اکتیویته کی مرب زارو که خورا یعنی ام بجن چا امگه کی فنا امگه کی ام زارو که خورا قال بکن زارو که ما ده هش خدا ادزانه بن اویا تشتکی پر دگرلیه هر حوالم برکی تشت آماده تینه فقط اجی تشتکی پر دگرلی تینم چه تینم امگه دی اختینم اویاد زاروک بین وان پر زده شغله جمع زده تر شغله وقت ام بوان را اکتیویته کی وی شکل بکن اویاد که وحش وان yani دبی وحش مندی ام بدن وانه وسا بله بله اویاد yani زاروکی ده مثلا چا م پیشیم گو زاروک تما قولای نزانه ام ددنه کی زاروک مثلا پچوکه ام چه برای بدن ام چه جرا بجن او ده علمه ام قلاوی تشته گرینگ بکن زاروک اویا ده هرچی خود چیت که ده علمه وقت هر مکتبه راست زاروک دلی هر تشته آمده جی جارنا گرک ام بدن وانجی یعنی وقت دعم ویزانه به وقت بخوازه هفته جار کی مرد دکاره بدوان فنا ادوله کی فقط پیشی تشته که مال دا چه دبن تشته تندرستی ام بدوان دا باشن بله امروز که خوارنه چه در باسکن ما مست تاشتی اما فراوینا مشی و اما بلا چته ده بله مگو تاشتی دا هیک زار مثلا نخوشی کی وان تنبه زارو که حتی مزنا تورات بجن نخوشی قلب تنبه نخوشی کلسترول تنبه هیک محقق ده همو میرو ودا گره که تاشتی وان ده هبه چما ده هیک تا پروتئین پرزیده نه مگو ده کلاندی نم سما هیک کلاندی اره پروتئین پرزیده نه رند نه چما ام تشتی قلاندی نخوازن رند کالوری تدا پرزیده قلاندی خوشتر ما مست خوشتره قلاندی چا دکارن هم چکن کفچی چای رون ام تکنه بقلینن دبه فقط ام پرزیده روند کنه بیرون زیده ام سارون بسر دکن او ام دنام رون دا چه دکن Kızımın her ro head freni runda her ro ama. اره eka işte em dukhwazim bira kelandi ve daha başa kelandi hem bir proteini jî namre hem zede rûn jî nakeve şxom de hêkê de wî zerkawî kolesterol pir zêde kaloriya wî jî zêde ye waqt em rûn jî zêde tekin ser kaloriya zêde em digirin nava bedena xwe evana jî di bedena meriv da depo dibe dibe sedemê obezite û obezite be sedemê nexweşî ji ber wî tiştê qelandî em naxwazin kelandî be daha başe geleka wî da me got peynîr koma şîr e meheqeq bira têde be zeytûn koma rûn e meheqeq bira têde be koma çima mesela koma fîkîma em dikarin geleka wî sebze ki di wî mevsimê de çi hebe mesela ana çi ye firngê ye salatalık ye işte maydanoz ye divana jî geleka wî de hebe em dixwazin nanê ji germê têr çêbiye û ji bo mirova çaya bêşekir ji bo zaroka jî şîr hebe pir bi tenduristiyê taştê ev taştê em ne wisa ev ye taştê Kapsa Bedriye Hanım tiştek merak dike belê Kaç dakika? Hek bila çend dakika hek kelandina wî ava kelandî wata av bikele em hêka wextekê navê 5 dakika bikele bes e Kayısı kıvamı. Kıvamı 5-8 dakika 5 dakika 8 dakika adavî arê da zaten gelek dikele tamam qet ji 8 dakika şunda mesela hêk wata pir dikele
وی زرکاوی شین دبه رنگی و دیگه هم ویان آخوازه وقتا ویا شین دبه چه دبه تزانی وی دمره که تده هیه خرابیه ام اوسا بجن وی دمره که ده هیکه ده هیه فناکو خرابیه فایده ج بدن مرو وی قطنه هم دخوازم وی زرکاوی برای شین نبه رنگ وی دگیش نبه برای زر ببینه وقتا زر ببینه پر تندرست جان راجی هک دمینه روزادی ام دل نایلم باویجن مامسته دور دجم شاشیت کنم سا رنگی و دیگه وقت اره ام گورا خو گرکی چیکن برای زده نمینه یعنی ام چخا صادقون گوراوی ام چیکن daha باشه tamam peki ara öğün durda he antune metaşte خلاص ki هي yani براستی خوارن herkes gora وی به خوارنوی گوراوی به گرکی ام بجن نافبل برا هبه د نافبل دا ام دخوازن ساعت مثلا ساعت 8 نیواندا تاشته خو کربسه ساعت 10 واندا برا نافبل که به دویم نافبل دا چه بخوه دکاره کاسه مثلا فی حبکی فیکی و هنگی ماست یانجی گپر زده برچین نسه bitki çayı ki ülkeler kavici fındık fıstık ceviz guz hebe dikare navbele bikem jbu zaruka işte ki mal da çebiye keke ki börek ki poğaça ki dikarın bir şeyin mektebe ülkeler kavi ava fikiye yancı şiir dibe vi şekli navbele dikarın biken başe nane nivroy u nane evare ev kavan çavaz bizim komevan aynine yani em bizim şorbe hebe kaseki şorbet karından buxun yan jid kele şorbetine bese brenç bulgul makarna em dikarın buxun nane nivro da em duazın goşt bra hebe de nane evar da bra prezede goştene be yani işte sivik be bra evare nane evar da bu serfandın abi hesam benim پیویرا مثلا نان دخون 3-4 ساعت باشه هم ده رات کردن برای بو هم عاجز نکن و هم جوی کالری زیاده نکن بدن خود سر را نکن نان نیورو دا وان خوارنا گوشت به daha تندرستیه گوشت جی کلاندی دفرنه دا یانجی مانگال وی شکل پیجاندن و تندرستیه kesinlikle مناخوازم برای بقلینت سروش رون چما درون داشتم زده دو گوشت داشتم رون زده هی سر دا امتصا رون نکن ناوه وقت هم گوشت بپیجینن جی وی رونه که به چاپ تدیدین هم جه کن یعنی وقت سر گوشت هم لیمیزد کن اوی سپی رونه وانه که حتی جمعتی هم دکاربن جه کن daha تندرستیه وی رونه زده برا نکه ناوه کالوری زده و رونه حیوانسال جی کولسترول پر زده هی جبر که کولسترول زده جی قلب را زراره هم ناخوازم را تکه ناوه لکه کای محقق سالته کی برای به و دو یانج ماست جهبه پرتن درستیه چما وقت ماست و دو لکه به هفرا به وی دمری ده پرد محینه يعني ما مستحيل هم ابشاش ثاني بو جمره دبيجن گوشت و دو بهفرا گوشت و دو بهفرا دو سلطه و ماست سلطه و ماست بگم بحثا گوشت نه گوشت وقتا گوشت تبع دو برا پاشه بخون مثلا خوردن وان قدی برا پاشه دو بخون بهفرا نخون بهفرا نخون سلطه و دو یانج ماست بهفرا بخون ده حب كده C vitaminiye de hep كده demir هي mesela. Hem de raharın sar doğru mu mast salata? Bari per raste çima behavra vi vitamin و mineral gire dedin. Behavra te gire dedin daha per de mahine. Fakat de goştu ماست بهورا ناوه د گوشت دمر پرزده د ماست کلسیم پرزده هر دو جاو حسنا کن هفتان دادن ام او بزن نایلم فایده بگیجیم اره فایده بگیجیم هر دیان نخوازم را بله ام ویلور نها بهنوکک دینن ام کلامی که گهداری بگن تمام شوانی من هاد بجن و پر بحثا تاشته کر کات تاشتیا و ده چه و چه حاضر کریش مر بنویسن ازش ما مستیم بپرسم پشتی کلامی کرم که کلامی که دبیم herkes ve kelam dizani ay dilbere. Ay dilbere valla gelek kelame ke heja hoşe kerem ke.
malım xırar Ay dilberi qemen ali Figiyat heyran nedi kale Nevhe şeki pırbe hale Ay dilberi qemen ali Figiyat heyran edi kale Nevhe şeki pırbe hale تو هم گلی هم ریحانی تو هم دردی هم درمانی تو هم گلی هم ریحانی تو هم دردی هم درمانی تو هم دردی هم درمانی هم hekimi hem lokmani veran nezir balım xırar Ay dilberi qemen ali Figiyat heyran edi kale Nevhi şeki pırbe hale Ay dilberi qemen ali Figiyat heyran edi kale Nevhe şeki pırbe hale دنگه تا هر لدنیا به ساعت آتا خوش سترانه که گلک خوش بوم به دنگه تا جین خوش تر بوم بیجن مالا تاوا ساعت آتا خوش بله هنگ پیام جمرات نه زی پیام آبو خوینم هلبت ایرو ما گوت امی هم لسر اوبزیتی بسکنین هم جی لسر خوارن و خوارنا به تندرستی امی بحثای بکن دیتیسیان تاروک درگون نویدره پیام ایو هات نه هلبت زی بخوینم دبی کز همیانه که هجم خونه غیدینن از چند حباد دست پی بکم جرحای جمره گلک سلاف شاندنه مهمت تون جلد بیجی میوانی من هی سلاف جوره شاندنه و مالتا و که کسپاست کم تر باش بیاز باورم هیویدارم ایدی پیت لینگت باشتر بو به مهمت کلاند بچه میوانه منه و مهمت امن او جسلاف مکرنه جسلاف خوش وردشینم سر سرا سر چاواج رحایره اراس بکش آلمانیای گلک پیامش مرشیاندنه سپاس کم روزاتا جب خیر و سلامت به مالتا آوا از بردوام بکم بچند پیام ایدن مرحبا گوتیه روزا بخیر به کوری که منی 12 سالی هست دبیجه قاموی متر کو 65 سانتیمتر لضعیفه دبیجه کیلویی سودو کیلوی ماموستی مجبور کاری چه بیجه 5000 که من همه ضعیفن گوتیه لوازن ماموستا سر و دکاری چه بیجه گوتیه بله قاموی پر باشه یکو 65 گوتیه کیلویی پر هندکه ماموستا 32 کیلویی 12 ساله بونا 12 سال کیلویی نه هندکه قاموی زده آوا خویاده که فنا ضعیف خویاده که جبر قاموی اساد بجه دکاره خوارناوی چاوی ویزارو که خوارن دخواه و یانجی ناوخواه خوارناوی هندکه سه سرس به نیورو که اواره سیدان ددنگه که دا خوارنا خواه برا بخواه محقق و تشتی که شیرانیه که دمال دا چه دبه دناوبله دا برای دایکاوی ده زده بده که مثلا شیرانی کی چاوا شیرانی کی مثلا ستلاج شیرانی کی شیر چه دبن پاستا کیک بörek ek دمال دا چه دبن لکلکاوی اسکانه کی شیر برای ناوبله دا محقق بده که و سرس به نیورو که وار سیدان جنان بخواه کلیاوی اهدا زده به گورا قماوی
می مامۆستا te gotiya zarokên zeyîf ji wan netirsin. Temaşevanê me jî vê dibêje zarokên min hemû zeyîfin. Xwarina wan jî kêm me ji Sîlvanê nivîsandiye silavê we serçava. Keçika min jî dibêje 18 saliye 45 kiloye ma pir ne zeyîf e li gor we xwarinê jî hindik dixwe gotiye. Belê eviya zeyîf e gora emrê xwe gora qama xwe zeyîf e em jivana ditirsin evana bira nan bixwin yani vî zeyîfbûniya wî nabe sedemê nexweşiye ez viya jera tisa bêjim nabe sedemê nexweşiya feqetîk belê gora ku em dixwazin zeyîf e gora emrê meriv kîloya meriv çiqase be em dikarin hîsabê wî bikin gekê mese kîloya me em xwarina xwe bixwin di gotiya xwarinê jî mesela naxwe xwarinê hindik dixwe em ji bo ku zarokê me xwarinê bixwin em gerek wan hingî teşvîk bikin yani çawa teşvîk bikin Xwarinê ku ew dixwazin em çêkin gelin. xwarinê ku ew dixwazin xwarinê ku jê hez dikin em vana çêkin di mal da yani tiştê em mesela zarokê me ji pîza hez dike ji derve na di mal da em dikarin ji wan re pîzayê mesela şêkin yan jî işte dönerekî ya jî tostekî em di mal da vana çêkin bixwin daha baş e wekî dinê mesela çawa teşvîk bikin mesela xwarinekî me çêkir em dikiniye tebeqê em bijin zarokê me ji rengê şîn hez dike ya ji rengê sor tebeqekî şîn da em vî xwarinê bidin wan eviya mesela her şey dara wî ser rengê dibe çiqa xweş e xwarina tê de jî jêra xweş tê wî xwarina xwe dixwe Şeklekî ku bixwin em ji wan re hazir bidin yani. Belê vî şeklê em ji wan re hazir bikin em wan teşvîk bikin daha baş e zarokê zeyîf çawa ne tu zanî xwarin ji ber kendik xwarine ji xwarinê pir hes nakin xwarin wata tê ber wan aciz dibin em xwarinê bi wan bidin hezkirinê em çiqa pir xwarinê bixwin aqa pir rodiyê me fena balonê ye em xwarinê hindik bixwin pir wata xwarin nara mîdeyê me mîdeyê meriv tê hev Piçûk dibe. piçûk dibe wata em zêde xwarinê bixwin fena balonê mîdeyê meriv vedibe evan zarokê zeyîf ji ber ku nan hindik dixwin rodiyê wan mîdeyê wan hatine hev em yavaş yavaş serê sibê nîvrokê varê pêşê en tiştê giring en tiştê mihîm ev e sê dan bira nanê xwe bixwin hingî zarok hene serê sibê radibin saet deya yazdaya da ta tiştê dixwin heta êvarê tiştek naxwin Êdî jiyan bûye wisa ez bawerim mamostaya em Bêya gelek xelatîkî em mezin jî pir bêşaşiyê dikin yani. xelatikî pir mezin mesela ez ava bêjim êvarê nanê êvarê em çende da dixwin hafta da hadi en dereng heşta da heşta heta roja dinê saet deya em xwarinê naxwin çend saet derbas dibe Pir zêde çê dibînim sej 12 saeta bêtir dibe. 12 saeta zêdetir na 12 saeta bedena meriv birçî dibîne wata bedena meriv 12 saeta birçî bîne wî îhtiyaciyê me ku bi minerala vîtamîna kalorî heye em vana nagrin bedena xwe wata em nagrin çi dike bedena meriv êkî depo vücudê meriv da depo ye dibêje hûn werin îhtiyaciyên bi kalorî heye ji derve nay hakît bedenê da meriv de heye eviya dixwe îhtiyaciyên proteîn heye tune ye ji derve nay vîtamîna heye tune derve nay o zaman êkî depo pena ku depo ji depoyê derdixe ji bedena meriv wan depoya wan xwarinê dixwe wata wana dixwe çi dibe zeyîf dibêje bêhal dikeve bedena meriv rahat dibe kêmasiya hesina kêmasiya minerala kêmasina vîtamîna çi derdkeve rastê nexweşî derdkeve rastê ji ber wî ez bêjim em bedena xwe birçî neylin êvarê nan êvarê me heşta da xwar roja dinê saet heşta da heşt nîva da taştêya xwe miheqeq em bikin bira bedena meriv birçî nemîne paşê nanê nîvroyê paşê nanê êvarê ew ku pir zeyîfin bira miheqeq di cara jî navbelê bikin navbelê de jî min got tiştê ku ê ku zeyîfin radibêjim tiştek şîraniyê ku di mal da çê dibin ji ber ku kaloriya wan zêde ye ji ber ku kîlo ji wan ra lazim e bira tiştê kaloriya wan zêde di navbelê da bixwin bira kîloya xwe hingî zêde bikin fakat êkî kîloya wan zêde ne tiştê şîranî bira naxwin kaloriya wî ji ber ku zêde ye İlk salihê pir girin e yaş olarak çok büyük olanlar. Evet. Roy çend Çend cara caran nin bixin. Bazı diyetisyenler yani dibin ki roy du caran bixin ilk salihê girin e. Belê Ve çıxa doğruye belê pêşî yani bi rastî her mirov xwarina wî gora jiyana wî ye yani ez jiyana me çawa dewam dikese berdewam dikese xwarina me jî gerekî gora wî be ez serê sibê zû radibim heta êvarê dişoxilim sê dan dindan jî navbel bira meheqeq jiyana me deve çima ez giran dişoxilim kalorî pir zêde xerç dikim ji gora wî jî gerek ez tekin bedena xwe mirovkî jî heye mesela serê sibê saet heta deya yazda rad dikeve mesela êkî ya emrê wan pêş da çûne
rad ve nava roje kartine ye evet mal darun etkem evare jî saat deya wan da rad ze evi mirove qet ştek nake kalori xerc nake didan bu xwe jera bese yani گور حرکت جیان آمده گور جیانا مرف چاوا بیسه خورنا مجی گره که سبا الا انا بجم گره که هر میروف سیدان نانه خو نه جیانا ته چاوا هسه گورا جیانا خو احتیاجات چخاص کالری هسه گورا احتیاجات خو چخاص احتیاجات پروتئین ویتامین مینرال هسه گره او قاسته که بدن خو فقط ilk امر وان پیج داد چونه جبر که بدن وان هنگی دا artık rahat بیه کماسیا mineral و ویتامین پر زده درد که و گوراج جان خو گره کی 5 کومه که مقال کرد معقل گره جان وان ده کی داوی عمر خود بران نخوشی بدن وان نکده وقتا خورنا وان کم ببه هندک ویتامین و مینرال بگیره ویچاقه بدن وان حجره وان راحت بونه پیر بونه بنخوشی نکارن سری خلاص کن جبری خورنا وان جی گره کی باش به بله از بردوام که ما مستب چند پرسیدی مرحبا دبیجه سلیم الچی جبو ناسو خصم خسلا دشیرم هر وها دبیجه زارو که من گلک خوارنی دخون از جانا جبر ورا دکم گلو افراست آن شاشه هن زارو بشی دم گلکی دخون بله گوراز مگویا هر زارو فرقلیه گوراز جیانا خو گورا اشتها خو پر زده وقت بخون پیشی از ویا بجم خوارنا تندرستی است پر زده بخون zarar avutune sadece kalori zede tekin bedena xo kalori zede be sedeme kilo zede em naxwazin evjid be sedeme obezite yani jpeşan carna kasket isteki baş dike brasti gora ihtiyacı xo bخون bese cana zarok heyan juan namine ne sama mustab çıqas dokunji juana ne gringe evanaf demek ki پر zede hareket dikin پر zede bir kalori xarç dikin loma juara zede nay fark nake bele مگوشه گورا جیانا خو گورا حرکت خو اگر پر زده حرکتلیه سه زاروک پر زده کالری خرج کسه برا خوردن زده بخو فقط و چوا بچاو دید کیلو زاروک زده ده به بر به اوبزیته داره کم کن برا önlem خو بگیرن çünkü وقتا زده بخون اوبزیته کیلو زده چه به نخوشیش درد که راسته جانا مرد نیله بخون جی باشه هر هم دخواد بجیم برا بخوا بله فقط هم جانا پیشاویجی ببرن باشه بله سلام و رز مرحبا گوتی ناوی من علیز گلک سپاس کم جبو برنامه که وساوت شکریه گلک ام فیدت بینج آگاهی آگوتیه ام سپاس کن مالا و آوا حتاش دستیمته ماموستیمج حتاش دستیوانته هلبت آگاهی باش دیدن بله دیسز بردوام بکم مرحبا دبیجی زارو که من هر تم نان زیده دخون از دکم ناکم خوارنه گلکی ناخون اما نان بیتر دخون از چی بکم جبو بیکی گوتی مام بله نانجی de komeki de yani xwarna 5 kom de 5 koma da hep kiye nanjی ام نان peşi nane köy genme RSP çed ve em tercih nakin nane köy genme terçebi yani tam buğday ekmeği em zera bejin ava usa bejin tam buğday ekmeği biraz jiyana mervda peşi vinane be nanjی prezede vaqta em buxun kalori karbonhidrat kalori zedet ke ve nava bedena merv kalori zedeci sa vi kalori zedat ke ve bedena depo de be hejid be sedem kiloy fakat de nanda ji vitamin و protein و mineral hene ihtiyacı me benanji heye mesela ingi kesenet benim az nan jiyana der dixem az nan duxum az kiloy digrem ev ya xalatiye gora ihtiyacı xo gerek emnan tekin jiyana xo fakat gotiye ki nan tane duxun xwarne dünya naxun ev ya xalatiye benan tane nabe xwarne dünya ji bırakın nanji gora ihtiyacı xo gora amre xo çıkasa buxa belliye mesela zaruke ki roy 3-4 dilim buxa bes jera nan الکله کناج معقا خوارن دنیا جی برای چما دنان دا ویتامین و پروتئین که دنان دا نه دخوارن دنیا دا نه دنان دا تننه nani çavdar rınde mi? Rınde nani çavdar rınde duhum nani çavdar bari nani çavdar nani bari hem duhazım mesela nani çavdar rınde nani küj mısır çed be rınde nani yulaf rınde nane gelme ter rende. Van çar nana em dikarın gora lezzet tatlar kepek jî baş e. Kepek jî baş e ama dileva kepek de em dixwazin gelme ter ve daha baş e. Van çar nana gora tam û lezzet gora kültura
herkes dikare bixwe. Tabii dikare. Vana tendurustine, nane tendurustine. Merhaba mamoste gotiye zarokê min alerjiya hêkê pêre heye. Belê. Di cê hêkê de hûn karin çi tavsiye bikin? Belê. Hêk koma goşt e, di koma goşta disekine, proteinî wî pir zêde ye, jalî proteîn da pir zêde, wata hêkê nikare bixwe, dila wî da goştê sor, quru baklagîl jî di koma goştan e, yani çawa di koma goştan e, alî proteîn da di koma goştan e, proteînê wan jî pir zêde ye. Wekî dinê masî, wekî dinê hêkê mirîçka, goştê mirîçka, jalî proteîn da li gora beramberê hêkê da ne, dikare di leva hêkê da goştê sor, goştê spî, masî û quru baklagîl. Quru baklagîl çi nîskê şîn, fasulye huşk, nokê huşk dikare bixwe, di vana da jî proteîn pir zêde ne, beramberê hêkê da ne. Merhaba gotiye mamosta jî dixwazim pirsekê bipirsim yaren şandiye yaren serçava dibêje di zarokê min hene lê ez 47 salî me ez dikim nakim kîlo nastînim. Belê. Evî dayîka me miheqeq xwarinê hindik dixwe û karê malê jî ya jî karê derve jî pir zêde hereketlî ye, pir zêde kalorî hinda dike. Ji ber wî pira pêşiya pêşî xwarina xwe têke düzenekî ez wisa texmîn dikim di zarokî yani serê zibê dereng belkî şiyar be ya jî şiyar be taştê naxwe, taştê xwe dereng dike belkî ji ber ku bi zarokê xwe pir ilgilenmiş dibe. û wekî dinê êvarê jî nan dereng dixwe, royê dankî ya jî didan tenê miheqeq dixwe. Xwarina xwe biraz zêde bike, serê spê nîrokê êvarê sê dan biranan xwarina bixwe, navbel jî miheqeq biraz jiyana wî de hebe, hereketê xwe jî bir hingî kêm bike. Gê pir zêde hereketlî yese, bir hereketê xwe jî hingî kêm bike û tiştekî kaloriya wan zêde me got çi şîraniyê ku di mal da çê dibin, dikare bixwe tiştekî kaloriya wan zêde ye, di xwarinê da pir zêde birabe, wexta nan jî dixwe bira avê nexwe. Wan mirovê zeyîf di xwarinê da pir zêde av dixwin, mîdeyê xwe bi avê tijet dikin, xwarinê pir naxwin ji ber wî zevk dimînin bi rastî. Av cê em bêjin xwarinê digire yani. Erê av mîdeyê meriv tijet dike diwarmîne, em nikarin jî xwarinê bixwin. Xwarina ku kalorî tê da pir zêde ye, em wan xwarina naxwin, wî kaloriyê nagirin, wexta em kalorî nagirin, bedena me me got çi êk depoye wana dixwe pispirik derdixe. Royê çixa av bixînê kirin bî? Av royê 2 litre û nîv 3 litre havînê zivistanê miheqeq gerek em bixwin. En az du. En az 2 litre û nîv 3 litre. Tabii gora mirova de gişti be ortalama 2 litre û nîv 3 litre em bixwin daha başa çima av şiye mazota gürçkaya. Av mazota Ez gürçkaya. dudu kesin dixim bazen du nîvde. Zivistanê em pir zê havîn qediya ber bi zivistanê em darin av jî çiqadara kêm dibe xelatikî mezin e av mazota gürçkaya ji bo gürçkiyê xwe gerek miheqeq em 2 litre û nîv 3 litre avê bixwin av di bedena meriv da dengê çê dike. Mesela germayiya bedena meriv jî av eyar dike. Yani av aqat tiştekî mühim e, tiştekî giring e. Miheqeq em 2 litre û nîv 3 litre avê bixwin. Ez yektin bipirsim. Helbet kerem bike şwayî ji bo em agahiya bistîn em da hatine bir kerem ke. Zarê asla sebze hez nakin. Çi bikin? Qîzika min diremê hez nake sebze. Belê, sebze çi ye koma vîtamîn e. Ji alî vîtamîna da Naxe hez nake. ji alî vîtamîna da pir devlemben de vitamin çi ne? Mesela C vitamini özellikle em dikemiz zivistanê serma çê dibe em çi dikin serma digirin em nexweşiya bin grîb, nezle vana dikevin. Evana tev sedemî çi ne? Bağışıklığa mekeme bu wan bakteriya wan virüsa ra serî xilas nake. Bağışıklık çi güçlü dike vitamin û mineral güçlü dikin. Vitamin û mineral jî me got çi sebzeye de ye. Em bi çawayê bidin wan mesela em bijin şikîja xwarinê pir zêde hes dike. Baklagil, işte goşt. Dîsa tiştê baş hez dike yani. Baklagil hez dike. Goşt çêke pir zêde sebze işteke navê. Pêşî hindik paşê yavaş. Ye zêde Artık gire bixe dike dixe jî ama qicikî xwarina asla goşt çêke mesela hepkî firingiyê teke navê. Mesela roja de hep firingiya teke navê. Roja yavaş hêdî lê zêde bike ew jî wî tahmîl miheqeq bigire miheqeq bixwe. Vî şekilde dikarin em bidin wan. İnşallah em bêjin yani ji bo hemû zarokê me ji sebze qet hez nakin dizane zarok Belê sebze tiştekî pir giring e. Tiştê fast food nizanim çi êdî em li malê wa dixapînin wek etor wek durum em ji wan re çê dikin dîsa jî pê qayîl nabin mal da em wan bixapînin jî pir baş e tisa. Na pê qayîl nabin bawer bike dibêjin na ev ne tehma derve wê na fêm dikin yani. Li derve
kimyasal dikeve navê. Kimyasal çi ye? Monosodyum glutamat. Xoya çînî em jê radibêjin. Ev ya da fena bağımlılığı ye. Lezzet de devan tişta. Yani tamê de devan. Em dixwin, em şixa xweş şixa lezzet e, em bağımlılığı wî dibin, heve em dixwin. Ji ber vî monosodyum glutamatê. Di mal da em viya nakin navê, wî tamê wî lezzetê nagirin, ji ber wî dibêje ê derve daha baş e. Vallahi em cana li malê xwarinê jî çê dikin, ez lê dinêrim zarok diçin ji derve dibê me bistînin em ê bixwin. Demek sedema wê ev e. Vata tiştekî paketkirî em bistînin, mesela cipsekî falan em bistînin, vî etiketa wî de mesela içindekiler çi de heye. Ev ya bixwin, divê de mesela monosodyum glutamatê binivîsîne. Ev ya çi ye? Xoya çînî ye. Bafena bağımlılığı me girê de em heve dibêjin ji derve em bixwin. Ev jî rê ber tabii wek got obeziteyê vedikine û tiştên ku ji derve. Derve jî pir zêde rûn tê de ye, pir zêde kalorî tê de ye, ev jî dibe sedemê obeziteyê. Yani birastî mamoste demam lê dinêrin ev köfteyê nav hamburgerê filan ê ku çê dikin. Yani ne ew qasî baş û paqijin jî carna tama pir xirab e. Dîsa ji zarok ji van hez dikin. Evan mesela em derin hamburgerekî distînin evî köfteyê di deqê çê dikin. Meykî berê belkî haftekî berê deyro berê da çê dikin. Çi dikin navê kimyasala dikin navê divê vir xeran nebe. Em qîmekî li mal da çê dikin nabe sibet tu mîzetkî bîn pê dikeve na xira dibe. Vatal dervetse evana xira nabe bi haftaya bi meya xira nabe. Çima kimyasal dikeve navê ji ber ku xira nebe. Qorûjî dikeve navê ji ber ku xira nabe. Yani ji ber wî dibêjin di mal da ji bo tendurustiya xwe em di mal da bixwin daha baş e. Merhaba dibêje mamoste ji xwarin ara alerjiya min heye gotî ev 10 sal e alerjiya min çê dibe mamoste çi dibêje lê alerjiya wê çi heye xwezî ew jî binivîsanda lewra gelek tiştan alerjiya ku mesela ji kîja xwarinê ra alerjiya wî xwarinê bira pêşiya pêşî jiyana xwe derxe di komê de me qala koma xwarina kir mesela etsa qalbikim ji bo vê temaşevanê me 5 kom xwarine ye koma şîr, koma goşt, koma fikiya, koma baklagîla û koma rûn van 5 koma ye di her komê de jî xwarin hene. Kîja xwarinê ra mesela bijin alerjiya wê ye sebira wî xwarinê jiyana xwe derxe ê di wî komê de çi xwarin heye sebira wana bixe. Mesela koma şîr de bijin şîr, mast, peynîr, tereyağı vana tedene em ji tereyağê alerji ve sebra tereyağê naxwe van her sê dinya bixwe vî şeklî vî kemasiya ku tereyağê vitamin mineralê ku tereyağê nagire biraz ji koma dinya bê ji xwarinê dinya bigire vî şeklê dikare wisa bike fakat mezanin ba kîja xwarine yani hekam bikar bi ber binivîsin li gor vê mamosteyê helbet tiştekî bêje tu dikerim ke Bedriya xanım diyelim ki heyera alerjiya heye ve ömür boyu devam dike? Beli eğer tedaviye bitene ise ilaç bitene ise ömür boyu gerek jiyana xwe derxe biya. Beli. İnşallah bejin Xwedê Teala selameti bide her kesî hemûne xweşiyeme û ew kesên ku tiştan merak dikin û gelek peyam şandine dibe ku hemiyan ne gejin bixwînim ez yek dawî jî bixwînim em hinek jî ser mijara xwe bisekinin merheba mamosta dibêje alerjiya min a glutenê heye gotiye û çi ji bo min tavsiye dikim dikarin tiştekî bêj tam min ê qal bikirana û ser de hate gluten nexweşiya çölyak jerat bijin tiştekî pir girîng e di son zamanlarda da son van salê dawî de zêde bûye pir zêde bûye belê rastî ji berê de je bû tedaviya wî taniya wî me pir nizanibûn pir vî şeklê dernetketin rastê ji ber wî ana tanî û tedaviya wî jî hingê rehat bûye bi rehatî em dikarin derxin rastê ji ber wî fenakûz ji me re zêde bûye nexweşiya çölyak nexweşiya gluten em jê radibêjin tiştekî gluten tê de heye em gerek jiyana xwe derxin çi nevana gluten di çi de heye gluten tiştekî ji RSP çê dibin di her tişt de heye yani RSP çavdar C genim yulaf em vana gerek jiyana xwe derxin di vana da gluten heye ömür boyu gerek em vana jiyana xwe derxin tiştekî ji vana çê dibin em gerekî naxwin wekî dinê çi bikin mesela tiştekî gluten wexta tiştê paketkirî distîne me heqeq bira bixwîne tê de gluten heye yan jî tune ye kevçî wî tebeqê wî xewliya wî her tiştî wî gerekî ji di mal da ji mirovê dinya farqlî be çima cuda bê mamoste yani çima mesela em bêjin cilêwî kevçî wî çima mesela kevçîkî tek girt di nav RSP ra kir te danî
ویژه گرت ناو آره خورا کرد اوانال سر دمینن که ناوی ششتن دسال mı ششتن اره دبه وقت تو بشوی درباس دبه فقط هم دخوازم بر آیری آیری به دهاتن درسته هیوان مثلا جهبه بشتاشی تزگاه ها نبیرن که مال دانان چه بجی گرک آیری به شما وقت تخته که مثلا مجه دورما تختسی سر وقت تو دورما چی که هور جکی اویت که ناوی یعنی ویال سر دمینه وی گلوتن وقت پیش کیجیته که ناوی bir ajist ke heki ziki bir şey. Tahta zaten Bakteriya deheliyle Beli mesela tahtayı ki mesela der ve çay may dokuyat tahtayı çay. Tahtı kes pişkes çay hani ona. Avana da glüteneye mesela. Hatta miyat ki nava çay kefte de na. Rastı. Advi da glüteneye. Mesela pet bardak levan bağdakına var. Rastı. Bir yapışkanı da glüteneye mesela. Yani ne tine tuharına da dövede mi devem vanj heciyabin. Glüten şukum bu yapışkanı pırzede kullanılmıştı be. Jiber bir levant işte gerek ki haydar be. Yani vata pişki vi gluten darana ve bedena bir nexweşî derdkeve yani acizbûnî derdkeve rastı. Yani ew qasî em li xwarinê baldar dimînin mamoste em tiştên taybet dikirin nexweşiya gluten dibêjin ya nexweşiya dewlemenda ye. Belê. Malzemeyê wan jî biçek zêde bahane. Ev tiştên ku dibêjin qedeh ya pişkan nizam çi duwan de jî wê de mehî. Duwan da jê ji ber wî gerek pir zêde li vana jî haydar bibe. Mesela mirovekî alî xwarin da pir dikkat digire. Baldar dibe fakat dara da kefçi nizane di pişke çay da der ve çay ki de pişke de ya temizat ki evarez ki de şey edbe ya mı xwarna Qasım baldarım ez. baldarım ama viyatçma bu işte divana da glütenye gerek bana prezide mer baldar. İnşallah bejin Xwedê Teala şifayê bide hemin nexweşiyê me hem wan kesê ku çolyak buwan re heye birasî nexweşiyeke pir zehmet e ez dizanim lewra bi xwariziyam re jî biraziyam re heye bibarin ji ber wê Xwedê çi razî be yani birasî her tiştê em dikkat dikin demek ji van tiştên din jî belê van tişta yani ji ber çavên diravin paşi pirsperek derke rastî em lê haydar bim daha baş e. Baştır dibe. Belê em çend diyezê berdewam kim gota dawî ama mamoste çend deqîme manem kirameke guhdarî bikin ji ber wê çend peyamê dî jî bixwînim. Roj baş gotiye sibaha bixêr dengê Bedriye xanim gelek baş e ji bo agahiyê mamoste jî spas dikim. Mala wava em jî spas dikin. Xwedê ji we razî bê. Dîsa ji Almanyayê ji me re peyam hatine ji bo dengê Bedriye xanim gelek spasî hatine ji me re. Ez jî spas dikim. Merheba mamoste gotiye di mîdeya min de tengbûn heye. Gotiye ji bo vê mamoste dikarî çi bêje xwarinê çawa tavsiye dike gotiye. Çawa tengbûnî Yani wele tam wisa nivîsandiye ji ber wê ez jî nizanim. Ew ê demê Musa bijin ti careke dibişîne tam wisanekê dî ka derdê te çi ye ji me re binivîse li gorî ez bipirsim lewra tenê tengbûn me jî fêm nekir. Em ê ji mamoste bipirsin dema tu baş binivîse piştî kilamê inşallah me berdewam bikin kerem kem kilameke guhdarî kin. Besmala min bibin. باشه دست مالا من شینه ده بجه نفسه کرم که Mecnun bana de bebine Hakrola de krola de zuvere men bebine Hakrola de krola de zuvere men bebine Desmanam
şarkı zere rakatiye xeda bere esmalamın şarkı zere rakatiye xeda bere dekerem ki esmala vezetinim jitera hakrola dekrola rabede zuverem bibine hakrola dekrola rabebine de zuverem hakrola dekrola de zuverem bibine ساعات دا خوش دنگه تا هر لدنه بی ولی اوج استرانه که خوشه ایرو استرانه تا و کتا تایبتی تجنبو مهج بجاردنه دنگه تا هر لدنه بی مالا تاوا بر ساعتا که ما قدیام ماموسته ایدیم بجن Sveda pır zuye denk pır başlarına kevi zor derdi kevi. Loma bundan dolayı serkusuremin mekin. Estağfurullah. De ev derdeme peşkeşvana u stran beja hamiye serisi be dengeme başlarına kevi eminek خوشی بگید نه نه باش بودن که گلک باش سپاس دکم ولی ما مست obezite چیه منک چه باس obezite بکن دنا برید دیسه ز پرسکواتن جو پرسم بله obezite چیه نخوشی که کیلویا زدبونیه چه درد که وراسته پر زده وقتا هم کالوری اتکن بدن آخو وی کالوری بدن هم مرد وقتا گورا احتیاجی آخو هم خرج دکن ایک زده دمینه بدن هم مرد دبه رون olarak رون فنا رون depo دبه دبه رون و depo دبه وقتا وی رونه پر زده بدن مرد depo دبه چخال هر زده ببه نخوشیه obezite درد که وراسته obezite çoğu حساب به ام çoğu zan ام obezite neyan jininin gora emr merv kilo ama belliye yani çıkasabı ve belliye jüvi kilo zedetir be em dibêjin obezite. Çawa beden kitle indeksi em cerrad bijin heye dünya jiyan tendurusti dünya sağlık örgütü zava bijin. Rexsana tenduristi ha cihaniyem bijin. Bele. Eviya formüle ki derxistiye gote goravi formüle jisiyi zedetir vakta derkeve em dibêjin obezite obezeviya. Çawa hesab dibe kiloya xwe em di cara bölmüşe boya xwe dikin degerekî derd keve rastê em kiloya xwe di cara ya qama xwe kiloya xwe di cara bölmüşe qama xwe dikin. Belê. Vî çaxê degerekî derd keve rastê vî degerê ji sî zêdetir be em dibêjin van kesa obezîte ne. Yani vî beden kitle indeksî wexta ji sî zêdetir derkeve em dibêjin van mirova obezin obezîte bi vana re heye. Obezite dibe çi? Yani çima obezite avat tiştekî ne baş em ji hes nakin bi rastî em ji berê heve digot çi mirovê gird gotin pir baş yani digot bira gir be awa bira bilind be. Berê dema de çûn keçik dixwastin digot kîloa wê baş e ne zayîf e newsa mamoste. Belê bi rastî ji çima berê insan gücü em jê re bijî yani gücê mirova pir lazim bûn ji jiyanê de. Makinet nebûn, teknolojî pêş de neçûbûn bi gücê insan kar datin çêkirine ji ber wî digot bira gir be, kîloya wî zêde be, quvwetlî be ki kar be wî karê bike. Ji ber wî pir zêde berê xwarinê jî dixwarin û kîlo jî pir zêde bû. Berê em dixapandin mamoste ji mer digotin destek goşt hezar eybî dibe şîrê ya em wisa xapandin mamoste em çawa bike. Mezinê me wisa digotin. Belê. Vî çavê lê mîze dikirin ji ber wî obezîte pir nedatin ber çava yani bi çavê obezîte lê mîze nedkirin nexweşî derdketin rastê nedgotin sedemê nexweşî mesela obezîte digot işte vî nexweşî pêra derketiye xwarin hindik xwariye ya jî ewa bikiriye vî nexweşî hal bikî tev nexweşî sedemê nexweşî obezîte biye. Ana teknolojî pêş de çiye hereket pir hindik biye em hindik hereket dikin. Em bi araba darin malê em darin kar heve em rûnê dikin ji kar em radibin em darin malê bi erebê em darin bi rûniştandî em darin paşê em darin malê tisa em rûnîş dikin heve em rûnê dikin heve em rûnê dikin
حرکت پر هندکت جیانا مردا وقت حرکت هندک به قالوریا زده جی ام ناشاوتینن قالوریا زده مگوش چه دبر رون بدن مردا دپود بد و سدم اوبسته جبری اوبسته چخاط چیه چخاط داره پیش داره اوبسته دبه سدم نخوشیه یعنی بر نخوشی دنجی ود کنه بله اوبسته باشه نخوشی کیه باشه دبه سدم نخوشی دنیاجی نخوشی دنیا چنه نخوشی دنیا چنه نخوشی شکر پیشیده چواد به سدم نخوشی شکر ام بجن ام میرو وکی تندرستی نه شکر ما گرکی هفته و صدوده دوی دنگه ده دوی آره ده به واتا ام بن اوبزیته ام ببین شکر ما دنگاوی خراد به داره 105 ته هفته داره 108 ته نوت دنگه کی دانه چما ام پرزده دخون ام هندک حرکت دکن امی قالوری ناشاوتینن د بدن مرد ده پود به شکر مج دنگسیز به خراد به دنگاوی واتا خراد به نخوشی شکر ده که براسته پاشید به صدمه چید به صدمه نخوشی قلب چما اوبسته مگوش رون اوبسته اشیت رون زده نه واتا رون زده به چید به رون زده کلسترول زده به صدمه نخوشی قلبا صدمه نخوشی دمارا پاشید به صدمه تانسیون مثلا تا نخوشی تانسیون درد که براسته مثلا میرو اوبز زده پرزده قلب قرزی درد که براسته چما کلسترول وان پرزده رون بدن وان دا پرزده ضرر ده قلب وان نخوشی قلب قرزی درد که براسته جبروی اوبسته نخوشی کیه فقط نخوشی سبب صدم نخوشی دنیایه جبروی اوبزیته محقق ام پیشیاوی بدون سکناندنه ام کیلو ازده جیان خود درخن یعنی ام دگر خود زانه بن کیلو ام اشقا سایمجن کیلو امن هفته تندرستیه تا هفته دا از مرف خوب سکنه دا باشه و اند که بدن خود زانه بن ام به بدن خود زانه تمام دارن نخوشخانه مخوشخانه اما بدن خود ام زانه راسته هرکس دکتر خود بیشن بله ام چقا زده بخونه مثلا حتی کینگا چقا سم بخونه ام کیلو بگیرن ام زانه از پر زده مثلا میگم طبقه که نرمال ده از دخمم بجن طبقه از بخم از زانم از کیلو دیگرم ام ویا پیشای بگیرن وقتا کیلو از زده ناکه ام کیلو از زده ناگرن نخوشی اوبسته در ناکه وراسته بله مامسته چند چشت اوبسته هنه مامسته وقتی اوبسته بخوشی نخوشی بله. که یعنی مثلا دنیرن زارو کارجه مزن آرجه جانم دنوچان دنیرن انسان پر بکیلو هنه و دبیجن نخوشی اوبسته بره هیا بله اوبزیته چشیدی سه چشید ام اوسا بجن وی دگر مگو سی زده تر به سی و پنج بدوی آره دابه هم بیشتر برنجی درجه اوبزیته یعنی یواش اوبزیته وی هینا نوعه هم دکارن سری خلاص بکن 35 و 35 و 40 جی دوی آره درجه ikinci derece اوبزیته 40 زده جی هم جراد بیشتر موربید اوبز جنابی موربید اوبزه وی موربید اوبزه 40 40 زده ترن آن جی امپرل سرویاد سکنن اکش چلیز ترنه هنگی هنه یا طلاقن دنوا جیدان نکارن پریا کیلوان زده نکارن رابن هنگی جیانا خود بر دوام دکن فقط کیلوان پر زده وقتا وی کیلو زده جی ضرر ده ارگان وان مثل ضرر ده گیرچکا ضرر ده قلب ضرر ده جگر وی موربید اوبز از سالق مدلقیه داد شغلم آنا ام پر زده لسر وانات سکنن ام مثلا تلفن وان دکن ام بیجن ورن ام وضعیف بکن به هوا کی چلی ودا شماتا اوبزیت دگر او چلی ودا به موربید اوبز به بخوارنه به دیت ضعیف نه به عملیات جوان ضعیف دکن عملیات دکن رودی وان گرچ میده وان اجک دکن یا جی توپت کنه به شکل دبیجن برای ضعیف بد چونکی چلی زده هدی ام چا بزن yaşam tehlikesi mesela dert ki var hastaydı نخوشی کی پر گرینگه یعنی دویم بیشتر عملیات بن میداخل قجک دکن باشه دستان کیلو گرتسه و zarar tabii. Psperke tabii. Vata نخوشا عملیات دکن شخم دبیجن جوان را yani tamam ameliyatı belki tüzeyif de bir ama gerek tu xuarna xu hedi haydar bir dikkat bigiri megoçe mide fena balonaya tu çıka jibiki küçük jibiki paşe tu buxu tu tsat ved bejev jbervi pişte ameliyatı şun vana gerek ki xuarna xu pır haydar bin diyet avanaya diyet xu devam bikin
بردوام بکن. Ez bir çend pirsa berdewam bikim. Ji me re Gülşen û Coşkun boyun êrîşan diye mesaj nexwend bawerim. Gotiye bername ve gelek baş e. Ez slavê xwe ji Bedriye xanim re dişînim. Strana adresê de ji gotiye ji keçikê min re û ji zilamê min re herê gotiye. Ser seraser çava slavê te gelek silav tereşiyandine. Kuzen pır spas dikim. Sevgiler. Malava Slav gotiye pirsekemiş mevani ve heye min berxodana insülini bilinde gotiye biminde ez gelek zahmeti dikşenim ku graniya ve graniya xwunda bikim hunçi peşniyar dikin peşi gotiye spas dikim jwere weşanên baş were û ji Bedriye xanim re ji dilucan serkeftinê dixwazim gotiye. Belê. İnsülin direnci em jera bêjin berxwedana insülînê İnsülin direnci. em tiştekî pir derdkeve rastê me tê naile bira kîlo were danînê ev ya pispirkekî pir zêde ye nexweşa da pir zêde heye ev ya vî mirovê pêşiya pêşî tiştekî mesela insülîna wan têda zêde ye meyve mesela hingî meyve de insülîna wan pir zêde ye wana hingî jiyana xwe gerekî derxe حرکت زده پر زده روی سری تر محقق برای آب خو روی ساعته کی محقق فیزیکسل اکتیویته بکه و تشته کی کالری وان زده برای جیانا خود درخه فیکیا مثلا آوا فیکیا مثلا برای هندک بخواه تشته که پوستای وان زده مثلا هم بجن لیفی وان زده وانا برای تک جیانا خو سرس بینیم رو که وار سیدان برای نان بخواه د خوارنا خدا جی تشته کالری وان زده برای هندک به وی شکل کی به کیلو خو هنگی دینه فقط وان میروارا ام دخوازم تحلیل وان ببینن daha باشه. Tabii gor tahlila baştırdı be. Seyfettin Çelikşiyadan eşan diye roş baş gotiye serkeftin ji bernameye varem ji bernameye var gelek hastkin gotiye malava var ji keyf hoştmin tamam peyame ve dibinin ez bejim. Merhaba roş baş hoşka edibe dibeji جوانه جمره نویساندنه ما مستعد بجه رونه ماله یه پس بره دمامه چه دکر جبو ما باش بو جبو میده انسان چاوای باشه یا خرابه گوتیه یک چیز بجه نه اورونه کود بجن چیچک یا پشتیکتیه جیانه مده اوبسته زیاده تر بویه گرو اوراسته یا نراسته تدکاری چه بجه بله رونه کود مال دا پازال چه به شوم ام ترجیح دکن ام tavsiye دکن مگوش کوما شیره تره یاقی کوما شینه کوما شیره تشتکی پر فایده فقط کالری ویچ زیاده پیوی پر مهمه ام چقاس دخون جمیدارا اکن نخوشی میده بوان راتنه به راحتسازی نادوان دکارن بخون پیوی پر مهمه ام چقاس دخون وقت ام پر زیاده بخون ام پر زیاده کالریت که نوا بدن خو کالری زیاده مگود مرب عاجز که رونه تازه مگود چه رونه تره یاقی کوما شیر ده حیوانسال رونه کی حیوانسال تدا کلسترول جی پرزده یک نخوشی قلب یا نخوشی کلسترول گرگ وی رونه جیانا خود درخم پیشه ضرر ده دوان یک نخوشی قلب نخوشی کلسترول تنه دکارن جیانا خدا بخون فقط پیوایت سامیمه رونه چیچکی جی گوته های چیچکی جی اویا جی رونه جی آلی رون داد بجم جی رونه تریاقی دا تندرستیه چما تدا کلسترول تنه بیتکیسل رونه بیتکیسل تدا کلسترول تنه مثلا ضرر ناده بدن مرد کالری وان عینیه هر دو جرونه کالری وان عینیه فقط صدم اوبزیته رونه آی چیک یاقی نمگوش صدم اوبزیته چیه هم هندک حرکت دکن هم گلک دخون گلک پرزده دخون صدم اوبزیته اویایه فقط رونه آی چیک دا تندرستیه گورا رونه تریاقی چما تدا کلسترول زیتون یاقی جتساب بیتکیسل رونه کی بیتکیسله تدا کلسترول تنه ام daha پر ترجیح دکن جبر که کلسترول تدا تنه رونه تره یاقی دا جبر که ام هندک بخوند بجن تدا کلسترول وی کلسترول ضرر ده قلب من yani jigayni tereya ez bawarım dibêje ye pas berê dikotin bez nizam alîme dibêjin bez laliye ve çet bejin zanım ama rune bez dibêjin yani ji wek kizika çê dikirin ev rûn piçek taluka ve nîne mamoste talike çima talike rune hayvansal em dibêjin di çeşit rune ye bitkisel run و حیوانسال رون حیوانسال دا کلسترول هست
شخم تلیکاوی اوه Yani tereyağı dibe bitkisel mi de نه تریاقی حیوانسال Ev چما شیر hayvansal. شد و شیر حیوان اجباری کلسترول تده یعنی تلیکاوی اوه فرق ویج اوه زبراستی یکی دا کلسترول یکی دا کلسترول تنه یکی کلسترول تده تلیکلیه چما تلیکلیه ضرره ده قلب مرد وقت کلسترول مرد رابط زده و قلب مرد ضرره بینه جبری هم بجن bitkisel daha tenduristiye. Dıkandık bakı ama bence hayvansal bakı daha sağlıklı mı? Valla nizanım. Dilgör haskirini. Esqat her düzü hasnakım. sağlıklı ne? Her düzü mesela ihtiyacı mı? Her diyeceği. Her di aliye da ji piv pırmıyım. Hindik yani. Yani gora ihtiyacı yok ben bukun. Vatan pırzede bukun. Mesela tereyağı. Em pırzede bukun kaloriye zede mekir kir bedene koy. Kolesterol zede mekir bedene koy. Kaloriye zede bes edeme obezite. Kolesterol zede bes edeme nefesi kalp. Rastı. Ay çiçek yağı civata zede bukun. Teda kolesterol tine zararı ne da kalp. Fakat kaloriye zede em digrin. Enerjiye zede em digrin. Evcid bet ses edeme obezite. Ez örnek bedim. Elbet kerem. Davadini Gülşen kıza halemine. Halemin Kürtçesi nasıl 95 yaşında şu anda. Notu Notu penç penç saniye. saniye. Yine yaşıyor. Çok da sağlıklı. Rah. Lagund gevçi tereyağı ve dıkar. Beli. Ama oldukça Reji başa. sağlıklı. Reji tenduristiyi başa. Ev minak eke. من سر اولی وقت قلا بسته کرم گوت چه بره میروف چت کرن بگیجه میروف بکار داتن Rastı. Bıkavet ahad dukhab. بقوت انسان بکار مکار دانیان جی خالته چت کرن مثلا سر اسبه نیورو که وار هوت شغل یان Tabii. Çöp haleyi. Belki çöp. استیک دخوار وی رونه که وی تره یاقی که دخوارن چت کرن وی قالوری هوا داوتن در و هوا داوتن در و Pır dıkar ama bu kefçi ve dıkar. گورا ویجی پر Ama خرج xabet کرن ya demek گورا gerek ویجی پر kaç خرج کرن هوا داوتن در و آن هم چت کن ام برکی هندک دخون گوراوان فقط هم پرز هندک چه حرکت دکن ام پر هندک قالوری هندک Jiyan ama da hareket Ana namaya. emrun etken ne? Em sözde kartini ne? Em kartini şu anda emrun ediken. Kalori em hında navken. Müslüman Mustafa sana beje Müslüman Mustafa ecmer beje un çık Pas ya haribi. tam darım mali em biçi darım mali be Arabi em darım mali. Em demeşi. Qatab diyert kem bu asansör em diyert kevin. Em darım mali darun etken. Ka kalori em çoğu hında bken. Çoğu harç Tabii bken. Spor insani. bükünü peran dediniz Hali- spor bükünü. Beli. Are- Hali evji teşvik ediyorsun. ederim. Ne Beli. derse üstünü. Em beraber için berderi salona sporu. Em Evet. spor etken paşa beraber Arabi bedik. tse darım mali. Hali teşvik ederim mesela. Belki roy saat Sabah kiteni. saat çaran radı bu duçu işte zevi dıçıya. Beli. İşte Çok Roy kari belki kiriye. tijara beji. Belki roy saat kiten runet kini yan cinet kiren. Em roy saat kina şoğlan. Ya Rastı. hareket nakin. Mıxabin Em işi. bizore mesela nefestenin ama bizore hem ya roy saate ki fiziksel aktivite bker roy saate ki Em vej gıyre jüraji bahane dert. Yani valla mama sabah temtine az nikarim. Çime iş Tam fal iş fiziksel hareket aktivite bike. tine be tu kefçi ki tere yağı bxuy evi tere yağı bedene da pod bed bes bedene o bes. Liman reflü heye mesela Beli. ez kanıkanım bakım yani. Beli. Demat bu hoca hareket bike hem beje. Hareket bile. Yani Bu arada az ısa bezim. halimin sermindikese deste radı bisim slavdık. Beli. خود صحت آوی خود باش صحت بگه آوی ام باش جسلاو بگه. خالی دکن ام Yani تن az دستیوی üstad bejim mesela gava veri mekal ki roy 1 litre uni 3 litre av dibejim روی ساعت که 2 ساعت فیزیکسل اکتیویته اجمالا شرطه بدنم برای شرطه ما حقیقت کرده که وی فیزیکسل اکتیویته بکن که استاد اشتب پرسما استاد دکی گلو جان ام بله دویجن ام ناک از دکم از ایت دکم دکی از چه دکم از بیجم مثلا هفته جار که دیجارا ما حقیقت از دارم به توپ ادلیزم از دارم سپور سالونیم مثلا پرد دادم دارم سپور سالونی تو بعربی دی چی ام بعربی بالنقاط دارم آره نزه مریم خانم گفت یا بدریه خانم گفت یا ام بپردن چما وقت ام فیزیکال اکتیویته نکن ام دیویژن ام پردن ام فیزیکال اکتیویته بکن وقت ام پردن بنا چیرینته ما خوشته نه ام پردن Ama şey yani şöyle bir sorun var. Ezli İstanbul rudunum. Her taraf beton. Şuna ki bigerini koşu büküne şuntun ne ya? Bahane ki pırze de ev ya. Bahane ev. نه هر دری دی پارک نه ولی Park jumara lazım ام ne? دیویژن یا ملیت bahçesi falan çekirne ولی گلک مزونن جواجی گلک خوشه ده هر Jumara پارک bana دیشی lazım چی ne? yani Ama da bahane ne? Az mize ösavcın. Tu be otobüs mesela darım var dedi durak. No ez bexe şahsen
pır nasıl yürüyorum. Dedim Bele. Roy 10,000 adım davıcım. Pır baş. Em şum viyat xwazin şum Sağlık Bakanlığı jî evî program derxiste roye 10,000 gav. Bi zorê em bi milletê bi zorê dimeşin mesela. برنامه وسا درکت نمام استدبی او قسم گاو بمشن ونی امی پرا بدن و نظام چی یعنی Evvela صرف جبو ملت tenduristiye, تشویق jibu بکنه tenduristiye. Yani em şura bahane ne bilin, betone, na parktine, na eftine. Evvela tabi bahane ne, em bu otobüsü darım var ya, di durak bere em payavım, bine em haren, ev jî fiziksel aktivitekiye. Basan sonra em diğer nekem, bin nerdivan em diğer kem ev jî fiziksel aktivitekiye. Tabii. Di malê da em rabin bi zarokê xura bileyzin, davetê bikin, dans bikin, ev jî fiziksel اش aktivite. فعال يما كرما جام حج گوون دیجی تکن نفسه افجی اکتیویته Halay bekin em rabin bileyzin. گوون داجی او Ama Bajare Gır şöyle bir dezavantaj nasıl? Söyle. Hava pır kirliye قریجه onun da şeysi var mı etkisi bilmiyorum. اتکیایم بجین Na- تسیراوی es- هست Esira yani uyma akakı. Ez sevaz yeme. Çum sevaz ise hava ver temizek verindek. Hava Bajare mezunu bitik ve kevni enerji kaybettiriyormuş insana. Bele. İstanbul'u ne nefes alamıyoruz yani. راسته باجار مزنو Yani ای diyor ki bitik teda جهت جدای راسته fabrika diyor ki pır zedane tabi ister istemez hava ve yengi daha pisti be. Fakat hem şu bahane ne bilin yani hem divi cihan divi memleketi da geciyana ku berdavam dikin se goravi gerek hem ku ayar bikin. يعني تتبجي اون هنجه تا بهيدا نكن Bele. انت جو جوفان تجي ام كلام جهداري بكن ام بله. هناك شي جوفان جوفان دكن. بكرنا من شي بكن حيرة ابدو ساعتها ام درون النفس Bele. Emrah. جبر شو ندوي ناب برنامج دم هناك شبر بمثل Emrah'ın turba ve güvendik. كلامك كشمر بيجي باش تبي ام تشاكن ماما ستاغو هنجت ام ترسيان تبي ده كومدر بيجي ادي بجبر شون درابد ناب برنامج ده بگره Bıgarı. Turba. انجا مسا كالوريا قابل Bele. Kalori yazıyor. O zaman Govent Bıgırne. هادي جوفان بيك ام نكارن بلا تماشا ماني ما بگره Tamam tamam. Gıldır gıldır barani, gıldır gıldır barani, şevşeva yarani, şevşeva yarani. Yâre lavki belliye, yâre lavki belliye, şarı reşin seriye, şarı reşin seriye. Hey narerinde, nare hey narerinde, nare bervate hüsni harım, bervate hüsni harım. Ezi kıştım he jandım, ezi kıştım he jandım, derde tezi harım, derde tezi harım. Geçmeke meke meke geçmeke meke mekel mıraderdan ve mekel mıraderdan ve meke sonda tezi harım sonda tezi harım işevmin teva meke işevmin teva meke hey narım rinde narım hey narım rinde narım berbata hüsni harım berbata hüsni harım ezi kuştum he jandım ezi kuştum he jandım derdi tezi harım derdi tezi harım. Hey narım rinde, narım hey narım rinde, narım berbata hüsni, harım berbata hüsni harım. Ezi
düştüm he, jandım ezi küstüm he, zandım derdi tezi, karım derdi tezi, karım. ساعت خوش ولا تدلی ما خوش کرد بارم تماشاوانی ماشی لبرس بس برن هات پر باش بو مالاتا و ساعت تا خوش دنگی تهر لدنیا بیم بیجن بی ما مستقلک پر ساعت نه ام دنا پر ساعت درنا کبینم بیجن بهتر دکی جان عمران دم بیجن ریسک فاکتورو دکی جان عمری حیا کی جان عمری درد کبی و بست بهتر بکره درد کبی و بسته عمر 35 40 درد کبی راسته خو نشان داده fakat zarok adacı ana pırzede biye çıma zarok pırzede işte amade dokun kaloriya zede de giren bedena xo hareket jiyan onda pırhındık biye çıma pırhındık biye zarok hevel ber telefonu televizyonu bilgisayarı hevel destevanda hevel rune diken seyravan diken temaşavan diken van işte kaloriya zede jidigren harcına ki jbervid zarok adacı ana o veste pırzede biye çıkadaracı pejda dara brasti önlem avi dest mervaya em dikarın önlem avi begiren önlem avici peşi megoşe fiziksel aktiviteye u işte tendurustine. Ne mesela bahsa xwarinin dervekirin ya ev mesela fast food ekute gotin mesela em ledinlerin Amerika'yı beter xuyat gelevan devleti de çünkü jiyana ve deri beter em bejin insan xwazin zub bugün işe vay diketiye nav Türkiye jeviyek em binen yani sedem ve çi mamustan bejin ve bahsa xuya Çin'e kir bu borun yani tane eve an em bejin tişne diji dinamda hene belki vak em bejin goşte yapay yani tişne di dinamda hene çma qasizede be ve xwarne ketiye jiyana med yani tegote de Avrupa'da da Amerika'da kar xo jber ki kar prezede biken hızlı yeme yani fast food anlamı hızlı yeme yani. Xwarna bilezem bejin. Xwarna bilez Türkiye'de jiya prezede biye em jikar xo ya mesela leistika xo em xo dur naxinen hem de bejin bilez ve zaman işte amade hebe de qaser niga az buxum ve az derbas bikim و وی خویا چینیجی لذت و زیاده دکت چته مال هدیج مرا نباشتنه نخواشتنه چته در و داب لذت به طعم و لذت تنه رقلام پرزده رقلام چه کن مثلا وی رقلام جی میرووا هشوان دبسر خوارنه آماده و رقلام جی پر گرینگه و هدی به هر شکل ام دکارن بگیجن وانتشتا هسام bu yedi her de veri de her. بله çava mesela az jikar dert kevim darım mali az mizzet kem az rahatım az avcısım az nikarım xwarne çekim hemen ser telefon eddi dakikada tkari bigi şeyinin mali hemen telefon tkit şeyinin mali be rahatici tkari bigi civan jiber vi pırzede biyet jiyana merevda divana da ji pırzede kaloriyeye tişteki tendurusti ne tendurustiya meci dest be emle haydar ben ballar ben em xwarna doğal tekin jiyana xwe daha başa ji bo vî jî çend şirket hene mesela ez takip awan dikim xwarnê doğal li ser wan pir zêde disekinin ji bo tendurustiyê ji bo tendurustiya mirova ew jî ingî projeya çê dikin yani em bêjin çawa fena raqîbê van tiştê fast fooda mirova teşvîk dikin tiştê doğal tiştê baş tiştê tendurustî vana jiyana da zede be daha başa. Bele, mam söz ve merak dikim. Mesela bahsa xwarnê em bêjin fast food dikin ya. Xwarna ku em li malê ok ekmek arasında bêjin nav dem tütek xwarama dikin. Ew jî bok edim em bêjin ya jiyan pir bilez bûye. Mecbur em işe xwe jî dibe birêve bêne. Me li ber destê xwe hazir kir ya da me li malê tiştek çêkir. Helbet xwarnê malê bilezin giringin, qencin lê ew düzen ama xerana be yani tamam mejder ve belki xwara dürümek nestand ama me li malê çêkir. Ew jî me diber iş ve me xwar cana kurmancı dibêjin ya ev xwarin mi ser guya xwe va xwar me tiştek jî fêm nekir. Ev jî pergala me xera nakin yani. Ya tamam xwarnê malê ne lê ew jî serpiyam dixwin, bilez dixwin em tiştek jî fêm nakin. Ez viya bêjim ji bo xwarinê gerekî em wextê xwe belî bikin. Çawa saetekê ez ê xwarina xwe bixwim. Lêz û bez şuma ez tavsiye nakim. Şuma her lokmekî em davêjin devê xwe gerek em 30 cara 40 cara bicûnin. Cûtin pir mühim e. Çima sindirma wî xwarinê di dev da dest pê dike.
Ve de mehevan heviya me naminin de bejin hadi bixo xwarina xwe. Xelatiye işte. Eviya Carê xelatiye. denemiş kır 20 car pır derece. Derece. Bütün başına mı? Ama işte Herî kev nîv saet em ser xwarine dimînin bawer dikin. Mesela bizim tünxwaş dikevê ji ki baş vekî tiçit ki derîna xweşxaneyê seromekî te dixem bêjin tu disekinî wî seromê biqedena çima ji bo ku tu baş bibîne ji bo tenduristiya xwe xwarin jî wisa ye em xwarinê fena karekî dibînin Em bi hemen bixwin em zikê xwe tê bikin biçin. Edmên te xwarinê xwariye mesela ez dipirsim dibê wî karê min zû da kiriye fena kar dibîne Dibêm ew kar hal kiriye. ew kar min hal kiriye o îşi halêtin ben ev ya îşekî nîne ev ya xwarin e tenduristiya me ye gerek bir yavaş yavaş hêdî gora bedena xwe bicûnin cûtin pir mihîm e pir giring e hindik meriv bixwe daha baş e em dibêjin ama 5 deqe ez bixwim û saetkî wextê me ye 40 deqeyê dinê ez aram ji xwe işte girgir şamata ya jî lêstikeke be lêstikekî bikim îşê xwe bikim ev ya ne baş yani ev ya tendurustiya me ji dest dibe ji ber wî Bazıları pır şıptığı ya onunla övünüyor bir de. Ez pir zû dixwim ya tu deqe danarê dixwim radibim na Divê ma çawa çêbû te ser vê xwarinê te çi dixwe ez ê bawer. Bir de eleştiriye wisa dikin rexneyê wisa dikin. Sî car çil car em bijînin sindirma evekî zû dixwe paş çi be mideyê min warim Ka sodayê geçmir ka bînin. sodakî ez nikarim bimehînim mideyê me îşiya mideyê min warim sedem Soda îşiye rinde mi? Yani hani tembelliği dike mi mideye? belê mirovê ku nexweşiya wan tune be royê hebkî maden suyî kî em tavsiye dikin ji wan pir jalî mineral da pir devlembend e û ji bedena me re pir baş e em tavsiye dikin Yani wek Bedriye xanim got dedî cana dibêjin mîdeya wa nizam tembel bû ya nizam naxebitê sodayê ji ber ku pir zêde ve xwariye tiştek ku serîne ne wisa yani tiştekî sadece tiştek ku her daim zêde em bixwin ji bedena me re zirar e yani çiqa tiştekî bi fayde jî be mesela hêk em dibêjin pir fayde ye na em pir zêde hêkê bixwin hêk jî zirar e de bedena me re her tiştê zêde yani tiştê zêde zirar e pîva wî pir mihîm e royê hebkî maden suyî kî em îskanekî bixwin ji hingî jî lîmonê em tekin navê ji bedena me re pir tendurist ye rast her tiştê zêde zirara wa heye mesela dileva mesela em derin nan dixwin dileva işte qolayê da ya jî ava fîkiya da Amedê dileva wana da soda maden suyî kî em bixwin pir bi tenduristî ye ji dêra wan meyve suyê mesela em derin lokantakî ya jî li derve ya jî cîkê em nan dixwin işte tê dibe êtî çi bixwî em sekinin ejma qolakî ya jî fîk maden suyî jî mesela tercih heke. tercih bike da maden suyu. işte çima Her şirinine tiştê em dibêjin ya her tiştê ku tama bime xweş tê zirara wê heye min kam çawa bikin mamoste. ew ê xwim tiştê ku zirar e xweş e Tiştê xweş zirara heye. Bu ez min qe kola ne da yani ne kola ne fanta nika dev ne saliye dreme hez nake. Nakevî mala me kola ya da fanta. eka ew wî zaroka te tema kola nizane kî xwim tu nedî ka çi zane law kesê salê kola çi zane be di salê kola çi zane be Em bi zor nav wî nizane çi ye tiştekî xwarinê ne tiştê ne xwarinê nizane em didinekê em dine em ne Anhat dinekê zarokê xwe te hînî çi kirine mamoste ha herkes merak dikin hadi bê zarokê mamoste çiqa bişans. nav eme Belki te nade kalke wî dide nizam pîrka wê dide ya dibê ev çima musalman zaroka dikin gunehane bidizî didin em ê çawa biparêzin mamoste dilê wan pêve. Ama şöyle bir şey de var. Min kola ne da kola hez nake naxe. Ez sebze prez dikim inanılmaz dikim sebze. Cemine ev cemine çima sebze hez nake. te sebze day ki tamawî ne Day tabii naxe na dremi naxe. tam tamawî Dede ve alemiye ne xwariye Cemine ez mesela tamam yani em nabezin gerek illa tecday ki alimi xwar dibe mesela tamawî begem nekir be belkî Belki cehez nekir be. cehez nekiriye naxwe ev ya dibe ama tu vaqta qola bide cehez bike zararlı Ya sakın her evet. daim bu xwar Ako hez bike tiştekî cehez bike bu xwe faydalı faydasız ama tiştekî cehez neke faydalı ve faydasız ê naxwe yani Rast e. ev ya çawa yavaş yavaş bu tenduristiya xwe mesela tu tek yavaş yavaş hingi nava goşt mesela nava baklaya hingi yetişecek yavaş yavaş
بعلم اوجي في شكله إن شاء الله بخير. قولا بعلم دفجي برناده ازو بجمعني دفجي برناده خدك لما ماجي يعني قد كاس حزناك باور نظام ولا دهات مالا ماجي ليه اما زاروك ما كاس حزناك جبرو امجي قد ناستين تشتكي باش اي باش ما مستتداويه بينو خوشي هي قالوا Obezite tedaviye heye tedaviye diyet artı fiziksel aktivite hem de bejin yani spor artı diyet akı biken fiziksel aktivite jitekin jiyan akı zayıf beben zayıf akta zayıf beben obezite vancı bakada dakada yani obezite ve به ömür boyu kem tedavin bebense ömür boyu devam nakez bir tedaviye başlı be diyet u fiziksel aktivite fayda neke ve çağı çetkin ameliyat dikin be ameliyatı mideyvan gire dedin acık diken tsaz zayıf deben fakat tişteki serida tedaviye serida te çiye en tişte girin çiye diyete çıkatı ameliyat bebiji paşe تو خورنا خود دقت نگی بالار نبی 300 کیلو دیگه 300 قال اوبز دی کیلو تزدد به گرانه تزدد به 300 اوبز دی جبروی diyet پر گرینگ iş دوی تشته دا و پاشه فیزیکسل aktivite bir şekilde dikarın zayıf ben. Benim mamusta darbare diyeti de persek jmir hatı bu. Jibit lise jmir şandına de beje daykam bu diyet etki. Gelu havcet ke hericem diyetisyene ke diyet almali baş yanına. Diyet mesela eviyacı halatikiye. Çava halatiye mesela em darın civateki dibece valla az hangi kilolarım ve niyetamın hey az diyet bekim. Ya kemen cüveda xudavecet ve nan naxwa. Ev şum direkt kesin mahkak. Her civateki de mahkak yek kesin dibece nan naxwa. Nan naxwa yetu zayıf bebi. Yek şimdi 5 şeker tevje belki bilene ke çayata. Şeker eviyat şteki xoş dibece şeker jana kadar kadar. Preskrek ama. Yek dibe valla internette de diye ser sosyal medyada diye işte mast işte via kriye nave xwariye zayıf biye ejid doxum ejid zayıf dibim tuju ya beke. Herkes gora xut şteki gora xut şteki dibece vi obezji dibece valla rast alab siz peşinan naxwa zayıf nabe باشه ماست که نوی ضعیف نبه چت که ضعیف نبه شنو خیر رودونی ماستخه دبیجه که از خم ضعیف نبم دیت میاد دبجه برده چقدر اوبز بله چقدر اوبز و یا خلاتیه پیشی هم دخوازن که ضعیف ببین ایش uzman کیه هم هر جمعی دیتسیانه کی گورا تندرستی همه گورا تحلیل همه گورا جیان همه دیته کی مزایف بکه وقتا مزایف بکه جبرا تندرستی مجلس نره دیت کی بده ما گورا دبن برچاوی وی دیتسین مرز ضعیف به daha باشه دمال دا ام بخو دکارم برکی یعنی خورنا خوکم بکن برکی ام ضعیف ببن فقط وقتا ام ضعیف ببن جبرا تندرستی مجلس نره پر کسنه ضعیف دبن فقط فیراد دن جالی کی دا تندرستی مجلس نره چاوا پر زده مثلا اینگه mesela amca nan jiyana derdixin, goş jiyana derdixin, işte hangi xorna jiyana derdixin, van proteini ki, van vitamini ki, van minerali ki, van xorna da vata ne ki ve nava bedena merif, kemase vana derd ki verasti, vana cidben sedemin nefeşiye. Hem duhazın وقت هم زیف ببین برای تندرستی هم اجدست نره جبری برای هر انجام دیتیسیانه که daha باشه یعنی باوی که تندرستی کیلوی خو بدن باشه نبسن گورا جیان خو گورا تندرستی خو گورا تحلیل خو هم کیلوی خو بدن daha باشه ما مستعد تدهن علاج جبو ضعیف بونه ده بجن نظام بخونونه دمه هکده 5 کیلو 6 کیلو بدن تشتغلينه yani هنك بكيرتين بيجن كيلو ددن ama املي دنيرن پاشه پرسکریکن تندرستی درت کبن yani جبو ما اونچه بيجن yani ilaca peşi bira temaşavan me yazan ben bir ilaca bir diyete farklı çok farklı mesela dibe bir hafta evet ave bakıyor mesela işte bir av bakıyor ava diyeti işte ava diyeti detox mesela dibe jim prezede bavana merv zayıf dibe zayıf etübevi fakat tenduristiyat peşi destara başı van kilo kitadani dikkat et yeri bir çuma am amre beçxasa ya ortalama bizim 6 sal. Yani. Hem bizim 35 salı tu obezi tu duhazı tu kilo deni. Taban ilaca xwar mek sal ki da tu zayıf boy. Bu 36 na 24 sal amrete ma. 24 salı ki mat çipki tu have one ilaca etup koy. Evet tu avadiyet etup koy. Evet tu detox beki.
Peki biki jiyana te çava yese gerek xwarna te jî gora wî be. Diyeta te jî gerek gora wî be. Tiştekî mesela yani mesela dibêjin işte avokado gerek tu heve bixwe. Ya ez li gundim ez avokado li kî bibînim? Belki em nas nakin avokadoyu gerek. Avokado çi ez nizanim ez ê bi wî çawa zêv bibim. Gerekî diyeta min gora jiyana min be. El li gundim yani. el li gundim li gund çeye masteye şîreye fikiyeye işte goşteye birinceye bilguleye. Ez gerek bi vana zêv bibim. Ez vakta vana bixwim ez gerek zêv bibim. İşte avokado, kaju, örnek et bêjim mesela kojiberi mesela, işte Keten ananas, tohumu. yok na keten tohumu. Bi vana ez nizanim ki kavana çine. Kulü kuderi bibini. Ez nikarim vana bi dest bibim. Ez heve vana Ez çava bixwim. bikar bînim yan jî ne sal gorçu Belê. ez ê bixwim. Evana xelatî ki pir zêdene, pir mezine. Diyeta en baş jiyana merive. Jiyana merive de em çi bixwin ev e, xwarina ku di malê de em çi dixwin ev e, diyeta en mezin ev e. Tiştê girêk pîv e. Pîva wî em bizanibin û em hingî jî fîziksel aktivîte bikin, diyeta me ev e şixwim. Nexweş tenê cem me dibe diyet ez ji wan re yaz kim ser resbê nevrokê varê, işte ser resbê hêk, peynîr, zeytûn, nevrokê birinc, goşt, sebze. Divê mamoste şixwim ez vana dixwim. Şixwim diyeta teviya ye. Tu sadece pîva wî zêde dixwî. Paşa dibêjin ev doktor nizane ya tiştê malê dane. Ne muhabin tiştê sar jî tên got. Ama eke dikin jî darin zêv dibin tenê hayata heta jiyana xwe ya dawî jî van tişta dizanin bixwin. Diyet mesela herkes bi vî çavelê mizet ve diyet qedexe ye. Na diyet qedexe ne diyet tiştekî tu çi jê hez dikî se jiyana xwe da tu gerek vana bixwî. Ez şîraniyê jî didim diyetê da. Şîraniyê jî dikarî bixwî. Ez barim Pîva wî herkes mîhîm e. nexweşî we ji we hez dikin. Herkes şîraniye qedexe dike mamoste. Şîraniyê pîv mîhîm e. Şîranî mesela sütlacekî, tiştekî, şorbe İşte şîrekî. sivik yani neyse. Qedexe ne dikarî bixwî. Tu her kilok baklava Di bixwe. malê de tu pasta böreka çekî dikarî bixwî pîva wî mîhîm e, kalorya wî mîhîm e. Tu çi qasa kalorya digirî, çi qasa kalorya henda dikî. En tiştê mîhîm ev e. Ji ber wî bira gora jiyana diyeta ku gora jiyana wî nebese ew diyetê feyde nadete. Belkî tu meyekî salkî tu zêv bibî ama paşê tu tisa van kalorya bigirî. Çima tu darî mêvandariyê tu dolma naxwî, tu goşt naxwî, tu birincê naxwî, tu bilgulê naxwî, şîranî bînin ber te tu naxwî. Tu dixwî Tenê karê bêjî naxwim mamoste ji xwe aliyê me jî Dixwî pir hez dike. di mal da heve diyet tiştê ku mesela bizim detoks û ava diyet su diyetî mesela bêjin yan jî wan ilaca ê tu heve bixwî. Açlık oruçları dibêjin. Tu ilaca bixwî tu girçikê xwe zirarê bidî wan mesela. Belê. Diyeta en baş jiyana xwe da em çawa xwarinê dixwin se ev e. Gor xwarina xwe yî malê em Pîva wî bêjin. mîhîm e. Ez sırak zar bum, ez li gund girbum hatta dev hevçalî. Xarınê me tek taraflıydı. Baklagil, patates, çok az domates ve kesbu İşte yani. malê yani. Van tişta mesela İşte mast, peynir falan. evet tiştekî tu gün de hebûnse Ama ez pır zayıf bum yani. Babum. Belê. Tu hê jî zeyf wayê keçkek te jî heye. Yani li bajaran zarê nika fast food pır dixwin. Pir dixwin xwarinê derve pir dixwin. Hareketsiz. Belê. Hareket jî nake. Mesela nexweşekî 3 saate cem min. Dibe li gundem işte baklagil ez dixwim. Goşt jî işte mey carkî ya jî heftê dey roja carkî işte mas, şîr, peynir. Evî nexweşe ka tu ça zêv bikî mesela? Ka tu ça zêra bêjî avokado mesela? Yok. Yani ev tiştekî rast e. Na. Tu gerek gora meyve jiyana wî sebze diyeta bile wî eyar bikî. Gora jiyana wî gerek diyeta wî tu binivîsînî. Tu bêjî tamam, tu vana dixwî, diyeta te wisa ye. Tu pîva xwe kêm bikî, tu zêv bibî. Vî şeklê ve gerekî. Yani 5 kom xwarin jiyana meriv de ye. Van 5 koma vata meriv jiyana xwe da bi dengekî serês bê nîvrokê varê bixwe û em dixwazin kîlo bigrin se em ê zêde bixwin. Em dixwazin kîlo deyne se em ê kîloya xwe deyne tamam. Ev jî pirsgirêkek ne wisa mamoste hin kes bi rastî dikin nakin kîlo nikarin bigin Belê. yani. Yani Yani ev jî pirsgirêkek ev jî gorat mesela ya di tahlîlê de xûna wan da nexweşîkî wan heye, pispirkemasîkî wan heye, yan jî xwarinê hindek dixwin hereketê wan pir zêde ye. Vî şeklê metabolîzma wan pir zêde çoğile, kalorî pir zêde xerc dikin, kîlo hindek digirin. Evana jî tenê gora tahlîlê wan xwarina wan em eyar dikin, kîloya xwe jî digirin. Yani li gor wêna Mesela nexweş tenê cem ben
hafta evvel ejwan ra diyet nanefsinem ejwan ra dibêjim çi dizanim hed bêjim heta îro te çawa nan dixwarinse üsa devam bike sadece vî haftê her malê tebaqeke te heta îro te dikîja tebaqta nan dixwarinse tebaqa ki xwe hingê piçûk bike di tebaqekî ji wî piçûktir da nana xwedekê bixwe were sadece darin eviya dikin tebaqa xwe piçûk dikin xwarina xwe aynî berdewam dikin tenê heftê kilokî di kilo tomîzetkî wa zayıf biye çima pîva xwe dikirine pîv pir mühim e yani pîv gora pîvê çünkü em kalorî dikin Yani dema porsiyona xwe biçûk kir em lê dinêrin ki kilo porsiyona awê ta piçûk ve çi ve kalorî jî hindik dikeve bedena meriv enerjî wata hindik dikeve bedena meriv zayıf dibe. Yani rasta tabii evji giringe mamusta çend pirsa berdewam bikim. Merhaba mamusta gotî Necmettin Gül Şiwanê ji me re şandiye ser çava. Ji 5 sal beriyan ha ez ameliyat bûm ji mîdeya xwe serê sibê dema şiyar bûm cana ji mîdeya min afte û spir bê halim gotiye ji bo vê hûn çi dibêjin? Wata şiyar dibe yani eviya her cem doktorê xwe tahlîla ki xwe bike daha tenduristiye av wata te em ji reflû dibêjin muhtemelen reflû heye di bedena wê ji mîdeyê wî de ger reflûye se reflû tiştê asitli zirare salça mesela fringî ava firteqala mesela tirşî evana zêra zirare bir evana ji cena xwe derxe ger reflûye se detaylı ji bu detaylı bir her cem doktorê xwe bir mane bibe daha tendurist baştır dibe. Merhaba roja bixêr gotiye Hüseyin Kırvar nivîsandiye ser çava gotiyen bernameya we pir diacibînin stran û kilama ku we dirêzê de bila ji rihayre were gotiye înşallah ji bo hemû kesî were ji bo kesên ku ji me guhdarî dikin bila em ji hemiya re bişînin ez bêjim dîsa jedenê ji me re peyam hatiye ser çava peyamê we ku ji me re şiyandine merhaba mamosta gotiye piştî min doğum kiriye ez dikim nakim kiloyê nadim û ev kilo li ser min maye gelos çi bikim dibêje. Belê pîrekê ku bi dujan dibin di wî devrê da ji ber ku îhtiyacê wan zêde ye û ji ber ku dilê wan pir dera xwarina pir zêde dixwin kilo digirin wata dujan din em dixwazin ney kilo û 14 kilo di wî arê de bira kilo zêde dema ducanî bûnê de ne? Evet ducanî şunda piştê ku doğum kirin wan kilo zêde dimînin hingiya da çima dimînin wî xwarina wan devam dike zêde dixwin çima zêde ji bo şîr dibe biraz şîr çeve ji zarokê bira zarokê min birçî nemîne ji ber wî xwarina xwe jî kêm nake daha pir zêde dixwe ev jî kalorî jî sat bedena wan ra di bedena wan da dimîne kiloya wan hingene daha jî zêde dikin û bir de hereket ji ber ku daha pir bi zarokîna piçûk e zarokra daha pir wextê xwe derbas dikin hereket jî ciyana wan da hindik dibe ji ber wî kalorî di bedena wan da dimîne kiloya wan nayxware ji bo ku kiloya wan were xware erê biraz ji bo şîr biraz zarokê xwe jî ihmal nekin xwarina xwe bixwin feqetî biraz porsiyona xwe hingî kêm bikin hereketê jî hingî jiyana xwe da zêde bikin kiloya wan were danîkirinê eğer vana jî di kesek kilo ney danîkirin se bira xûna xwe bidin tahlîlekî bikin mizek na şekerê çi denge de ya jî denge xirabiye ev ya kontrola jî bikin daha baş e. Şeker jî yani nexweşiya şeker jî li bir zarokê pîrekê wata di hemlê de nexweşiya şeker di hingê de dert dikeve rastê ji ber wî min gote bira kontrola bikin hel heye yan jî tineye tiştekî giring e. Bila hê ji wê jî bin em bêjin. Peki mamosta tabii me pir bahs kir piçek mijar belav jî bû lê faktörên ku li rê li ber obeziteyê vê dikin em bêjin. Yani em dikarin tamam behsa xwarinê dervekirin behsa fêsûtê kir ji xeynî wê tiştekî em bêjin wek irsî wek tiştekî ku em şaş dikin di jiyana xwe de çi ne em hinek behsa irsî genetik yatkınlık heye. Yani dibese demî mesela jiyana meriv da de aila meriv da bi yekê re hebese wî yatkınlığı derbasê me jî dibe ev ya yek dibe êdî do em ego teknolojî pir zêde pêş da çiye hereket hindik biye fiziksel aktivite hindik biye rûniştandî pir zêde biye îşî me karê me hevel ser bilgisayarê ser masê em heve rûnê dikin erebe derketine em heve bi ereba darin jiya tenê fiziksel aktivite pir hindik biye ev ya sedemî biye
سدام دنه خوارن olarak مگو پرزده قالوری هم تکن بدن خو قالوری جی هم خرج ناکن خوارنه آماده خوارنه پاکت کری ام پرزده تکن جی انا خو فاست فود پرزده هم دخون دوانا دا قالوری پرزده وی قالوری جی تبد بس سدام اوبسته ان تشته گرینگ ان تشته سدام کدبن وان هرسیانه من مامستا يعني بقشتي دام عم دبيجن لمالي ام هيجي بورسيون خوابن نفسه يعني دام موسى بقشتي تابسيه بقشتي تماشا واني مره مثلا حركه حوجيه peşi pif porsiyon yani porsiyon خبره peşi mesela ek tuhazın ana zayıf ben ejwan rabejim ek tuhazın zayıf ben biraz Avrupa'da tabaka xo küçük biken biraz tabaka xo küçük biken saat ekici fiziksel aktivite tekin jiyana xo u tişte amade jiyana xo derken roy seri treji ave bukun bira meki viya biken Paşa ser sosyal medyada biraz ma benefsinin zayıf buna yancine buna. Sosyal medyada Tarık Durgun vata benefsinin dert geldi Instagram'da dikarın dikarın bugüne var mı? Bugün men cuma bejin Avrupa'da porsiyon xo tabaka xo peşi bira küçük biken saat kişi fiziksel aktivite hareketi tekin jiyana xo seli treji ave roy bira bukun işte amade jiyana xo derken işte paket kiri kola cip şokolata meki paşa yancı haftaki paşa deyro paşa biraz ma benefsinin zayıf buna yancine buna. İnşallah tamaşavanı ve kambini röjöretini. Benim için ne yapacağım mecd davya haftel ve tamaşakir bile bedi benefsa. Yani biraz benefsimizin davya haftel ve tamaşakir. Ta üstago ta müzikere. İro çendeme hivde iloneye, hivde ilone pe ve kambini rınçıbiye. Yani haftaki paş yani biraz sıvı hemen ne nefsinin droki da. Droki de ne yapacağım? Haftaki de royancı pazda royancı meki. Ya haftalık ciddikarım benefsinin mesela haftalık valla ma musammen kilo ki dani yani 9 kilo dani dikarım benefsinin ve vana taneci merv zayıftı be. Brav ya zana ben yani diyet işte ki zor bir zahmet ne. Yani ya mesela bize az diyete dest petkim ama diyet bir zahmete az ekat çıkarım arım masrafa gram bakım luku tüstmüş salatayı taybet özel az işte kadaha eteke ve jiyanamın ava be üsabe na diyet vana tanene Ama mi gote bir şekilde merhaba zevkli. Yani Paris akı en bu bakın ne? Bale. En bu mesela kilo 1 kilo meçağa girtiye, me bu girtiye, çağa meçağa girtiye, me pırzada xoran xoriye, me hendik hareket kiriye, jberi me kilo girtiye. Ama iyice çıkın ama hendik bukun hareket temizledi. Bukun ama iyice kiloya xudayın. Az ben daha nevisandı nevame babara Bedriye Hanım. Az paşiş da Tarık Hoca bu persim ka ve çi nevisandı. Bila evşiş bu tamaşavan me edi vak diyariye gibi. Ve tıkarın ser medyaya civaki ser Instagram'e Tarık Durgun bu nevisin. Evş vere tişten hoca helbet beji. Ama ben daha guherine ve değişimi ve öncesi sonrası bejim bakın. Beriye piştiği. Ama duan guheder bin nav bernameye kedin de disemi bahsi bakın ne zaman meheki diyet tıkın işte gavadini tego ya meheki işte per spor bakın saat ki işte litre bakın filan diyen meheki tıkın kilo diyelim ki 2 kilodan meheki şıftır dısan hem kiloda işte eski haline geri derken dudu da çardı gri. Yani yaşam şekli olmadığı sürece Bale, ezber yüzsün megotem tişteki perxoş go Bedriye Hanım. Mesela van ilacı ki kullanmışkınız bu zayıf bu ne? O diyete diyete işte farklı diyeta. Meki 5 kilo de datinen ya demeye paşa 7 kilo datinen devce bar dedi. Mecburi gerek devce bar da dikkat çünkü bedene ve iflas dike. Ev devce bar dedin çıtke İca normal hayatta xuda tişteki duxwa kilo digre. Jiber vi mi go gerek diyet amerev ve fena jiyan amerev. Yani yaşam tarzı amerev ve gerek gora diyet gora yaşam tarzı amerev ve jiber vi mi go xwarna xudsa aynı devam bikin porsiyonu xu piçuk bikin. Hatta amre davijit kari porsiyonu xu hingi piçuk bikin ha. Beli rastı. Yani vata tipici. Pişti demek ki mide de alemi ne? De alemi tişkat xuyt de alemi kilo ateji te seviye tendrustiye da edit de alemi tişkat sapı. Tabakamın akası az akasap kum az kilogram o zaman az naxum. Tabakam bir akasap mümine kilometre biraz eder ne be. Ama xorat aynı. Peki
tabakları değil mi? Ama kilo Aynen. ta aynı ama xwarinê te jî aynı. Xwarinê te de geç nabin. Tiştekî tu dixwazî Sadece porsiyon avê Porsiyona ku tu ecek Xwe dikî. piştî wê vücudê me ji ber ku paqij dibe em bêjin ne wisa Belê. mamoste wan tiştê ku te gotin jî em dûr bisekinin ê di dilê me naçêde. Belê. Zaten dibêjin 21 rojê hûn sabir bikin vücut hîn dibe ne wisa. Vücut hin dibe, vücut temiz dibe, wan toksîna jî davêje derve û kilo jî çiqa were danîkirinê meriv aqa pozitif dibe yani ez awa bêjim. Ev jî tiştekî pir xweş e. Mesela diyetê da hingiyana dibêjin işte viya qedaxe ya kelepaça dikarî bixwî. Diyetê da dikarî bixwî. Qedexenî ne yani? Qedexenê ne dikarî bixwî ya dikarî Serofiya bixwî. jî herkes çebike mamoste laliye me herkes Belê. jî hez dike. Ez viya dibêjim bira yanlış nêfam kirine êkê nexweşiya qelb mer bi wan re ye. Ew ne Zwanara ere êkê nexweşiya kronik bi wan re ewana qedexe meheqeq şûme gerek hebe êkê nexweşê mirovê asayî Tenduristî û tenê kilo dixwazin. ere dikarin bikin yani qedexe di diyetê da tiştê pakêtkirî ne. Wekî ne qedexe tune ye. Tiştê doğal tiştekî û pîva wê wek di got. kop wan pênc koma me qal kir di tiştekî di wan koma de ye her tişt dikarî bixwî. Sadece pîvayî pir mühim e. Yani diyetê yanlış fam nekirin. Diyet qedexe ne diyet jiyana merve. Hena jî yaşam tarzıya merve. Yani bir Türkiye'de bejin ya yiyerek zayıflıyorum mamoste Evet. ez bawarım awajî tavsiye ve hindik em her tiştê xwe bixwin vitaminê xwe Çima bistînin. her tişt bixwin çünkü Evet. wan vitaminê mineralê ku tê de hene ji bedena merve lazim in. Rast Em e. gerek wana bigirin. Diro berê nexweşekî hata cem min mijera diyeta wî bin nivîsan de got mamoste got sanki ez vana bixwim ez ê kîloyê bigirim. Çünkü got ez vana qen naxwim ki yani vana dankî da dixwim ya jî di dana da dixwim. Mijera 5 dan yaz nivîsan de got ez ê vana zayıf nebim. Do êvarê mesaf de got mamoste ez sanki zayıf dibim way. Got berê min aqa nan nedixwarin ez ana zapa zêde nan dixwim ama way sanki kîloya me dare. Yani diyet yani ez xwe birçîbûnî bêlim ne yani ya bi xwarinê jî meriv zayıf dibe. Tenê Wera îhtiyacıya xwe meriv bixwe meriv zayıf dibe. ê baş e mamoste temaşevanê me jî ez bawarım ê bigihîjin ew sermediya civakî Tarık Belê. Durkun diyetisyen Tarık Durkun em gelek spas Heran dikin. kimra İro ve gelek agahiyên hêja dane me mala we avaj Mala Diyarbekir gelek Amedê ji paytextê em bêjin herêmê hûn heya wir hatin ser çawa hûn hatin saeta xweş bê mamoste. Gelek spas sağ ol xweş terazî. Spas xweş berê. Bedriye xanım eştere jî spas dikim malata wa dengê te yê xweş bi müzîka te yê xweş em ê xatir bixwazin tu jî kilamekê berdewam bike. Saeta te xweş dengê te her li dinê bê malata awaz bêjim. Belê em hatin dawiya bernameya xwe wekî her tiştê xweş bernameya me jî qediya hefteyeke dîse heman saetê bi mêvanên cuda û mijarên cuda helbet em ê li vê derê bin wîn jî ber ekranên xwe bin siba mekteb heye hey ji zarokê xwe bin xwarin û vexwarinê ku hûn ê bikin bestemeyê wan de jî mamosteyê me ji xwe behs kir hûn ser YouTubeê jî dikarin bernameya me temaşe bikin bi xatirê we roja xweş bimêne saeta xweş bê dikirim bike tu jî ji me re kilamekê Eşi disan kuliyan ra li vir dişxilin kuliyan ra pir spas dikim. Min tu naskirî pir memnun bû. Ez jî pir kêf xweş gelek Tu spas. zaten pir pirindikî spas pir spas dikim dikim. malata awa saeta te xweş. Disan govend dibêm. باشه کرم Tamam. که بلا ایرو روزا حرکت دی به پر باشه ایرو جبونا ماموستم تشتم به حرکت دی Berê hareket her daim baş. Hareketler. کرم وی 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 شما وی 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 قربانات دم شما وی 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 شما وی 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 قربانات دم شما Şemame 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 buke domame 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 buke şemame 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 buke domame 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 buke şemame porzere şemame buke şemame porzere domame buke care durmere şemame buke domame 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 buke oui 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 oui
شما وی 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 قرباناتم شما Zer mircan, 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 mircan al gerdane zer mircan, 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 mircan al gerdane zer mircan, iro, iro, mircan, mircan, mircan dikvanda dikin iro, mircan al gerdane rol bebu sedu siro, mircan, mircan, mircan rol bebu sedu siro, mircan al gerdane Ser mircan işev işev mircan 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 dikvanda dikin işev mircan al gerdane şevlme bu sedus işev mircan mircan